Tiri diedam nido nishu zuru ki marngo ki yarchue di chari yore. Gozu यसपालि सन् sari yore. 2026 को मार्मोक Chezang ta ग्रीष्मकालीन didole प्रवचन ching भएको छ। chalam gyuni उम्, sisi nangengi यसै प्रवचनलाई pabe gyuni सञ्जाल da मार्फत suma हेरिरहनुहुने da zuma namba soda anda ana singi भिक्षु ji भिक्षुणी दल त्यस्तै ngangzo गरी tiende sekya अ, pomona अनि so गृहस्थी ta ana जति singi पनि ji बौद्ध मार्गीहरू pyuji हुनुहुन्छ, pyundare ta ana himalaya त्यस्तै गरी rikyu अब pinda zor kyubege ta तिब्बतियन changro हिमालयन जति पनि बौद्ध मार्गीहरू हुनुहुन्छ ngam उहाँलाई sangye सबैले chingshi shaya टासिदेले सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त गर्दै ta टासिदेले dewe bo kashiyak nalo le ya ngarang ngwene chik jwezan riming thwa ne de chweshe manyung wa chebre अनि ta de मैले chegwe gyunzen zo karre अ, slame imina भनौँ न jidang la विगत chame khensa केही re वर्षहरूमा मैले ame धेरै ju पटक shwa chik प्रचार ne गर्नुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा aji छँदैछ। narabli gyana अ, kalung bole ya ane अ, thambu namba sangye tenpa thaju अब kane पहिला भारतवर्षमा यसरी भनौँ न एकातिर हामी प्राचीन समयमा बौद्ध धर्म Teang कसरी विकसित ngāngzō भयो jī भनेर हामीले pēpē kī kē tōli yā tīshā देख्न wē kī सक्छौँ। भारतवर्षमा lūgyū पहिले rīshā tī sū jīpō mā yīmbā. अब Nē rīn dēbā हामीले tāng tāna shīng kī भोटको gyānā मात्रै ngāmbē sūrup टिबेटको tīzū कुरा nālo मात्रै lā yā कुरा नगरेर tīngsū kāntē हामीले kio yā bā. अ, Tāna shīng kī tīngsāng shanūp kī kēpa tī चीन sū kī अब tā चिनिया tīzū बौद्ध lā yā धर्म ग्रन्थहरूले के shīmchū भन्छ māngba chē त्यस्तै गरी अब rī sāne tā अनेकन बौद्ध shīmchū chē wē kī tī मार्गीहरूले के tū भन्छ त्यसमा अब kāntē chū yā bā. अनुसन्धान गर्न जरुरी देख्दछु। Chidāng तिनीहरूमा kī tā gējī अनुसन्धान kēpa tī गर्ने sū वर्तमान kī पूर्वी पश्चिमी विद्वानहरूले dūsū tāng shīsū विद्वानहरूको kāntē बुझाइ wē हो tē हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। ngārāngzō jī pēpē त्यस्तै nā गरी अब shidāng lāwār tā अन्तर्राष्ट्रिय tīrī wā tī sū kī विज्ञहरूको सामान्य राय र तपाईँहरूको kēntō विचार lāngwā tī जेसुकै kēchī mūrū shī जे tōngwā rē जेसुकै होस् त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने छ बौद्ध gyōnsē धर्म tēlā भनेको tēn चाहिँ shē nē tā हामीले ngē अब māngō धेरै yā chū kī इतिहाससँग चाहिँ अब yā chū shē wē kāwli अनुसन्धान yā गरेर चोखो कुरा के kī रहेछ भन्ने हामीले gyōjē chā बुझ्नुपर्ने छ। nē tīpō sūngē kī sūngrūp chā आ, tsāngwā chī त्यसैले tī जति nā पनि अब gyū dē bā chī tāng भिक्षु दलहरूले gyōjē बुझ्नुपर्ने chā कुरा nē के छ त भन्दाखेरि nē अब gyāgār tā मुख्य gyānā tā यसको pē kāñchēn आ, tā nē विषय के रहेको छ nārab tī भन्दाखेरि tīrūp tā nē त्रियानको jī shār tā कुरा nū kī kēwā थैगवाद tī sū महायान kī त्यसै sū वज्रयानको yū कुराहरू kāntē yīmbā tā tā त्योभित्र kāñchē मुख्य sūngbū निचोड dēbā के chī रहेको छ भन्दाखेरि यो भएको tōni shū कुरा yu चाहिँ tūp rūp बुद्धको chī सबै kāntē chū ग्रन्थहरू sū अनि sū ngā nē यो भएको कुरा चाहिँ अब भारतमा tā चिनमा टिबेटमा tā rū chū tā अनि rū त्यसै chē गरी प्राचीन chē अब पूर्व पश्चिमी tā भेगहरूमा tī अब chīk shē विद्वानहरूले yā अब chō सबै chī nē yāng प्रवचनहरू kā बुद्धको rū chī वचनहरूलाई एकीकरण tīngyū गरेर kī अब हामीले ñam shī हेर्नु tā सक्यो tēwē भने thwa अत्यन्त nē बौद्ध धर्म चाहिँ चोखो anē विषयमा तिर्नु सक्छ मलाई लाग्छ। अब ngā अर्को ngā rā पक्षदेखि sū हेर्ने हो भने shūpa tsaṁ tu mā sē bē yāng ngā rā sū sū gyūng kī tō tāng kā tō nē anē nāmbā sāngi bē chē lē yā tē sāṁ nāmbā rā tā bā chī yō yā kā त्यसै lōng bā गरी lē yā हामीले tā अध्ययन tsō गर्ने क्रममा anē chī sāngā tā nē yā यसको ngā rā bā chī shū अ, bē bē tā mā rā chī भनौँ न lāma ngā chū bā tā हामीले tā lāma ngā chū bā tī sū anē पहिला chī तन्त्रायणको कुरा sū गर्दाखेरि chē होइन मैले केही anē वर्ष shē अगाडि sī मैले rā भनौँ न tō sī अर्को yō sā हिसाबमा yā rā बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ māng bā lē yā अनि यो anē chī तन्त्रसँग tā chī kia sō सम्बन्धित lā सō पञ्चशिखा tē गुरु 50 anē mū tī rī श्लोक shē भएको yā गुरुको tī विषयमा chē shī मैले rū tō बताएँ chā होइन। rī yō rā यो tī lī मैले bā sā nē बताइसकेँ। anē भविष्यमा chī अब समय सागर नामक tīngyū kī अब यो ñam shī tā उत्पत्ति tēwē क्रम thwa र nē निष्पन्न anē क्रमको विभिन्न मार्गको कुराहरू tā kāmyō shū बताउन sāṁ tu mā sē bē kī पाउँछु होला yā भन्ने यसरी अब आशा पनि sū राखेको छु र यो gyūng kī बताउने ngā rā मेरो sū kī जमर्को tī पनि ñam छ tā tēwē thwa nē आउने yā सालमा। yā jī sū sū ngā nē kā rā tū tū rū chī shū yā kī tū sū bē sū त्यसैले sū bē shū shī bā यो chī अब यो चाहिँ अब सेटअप भनौँ न yā tā nā अध्ययन shī गर्ने tsū shē tā wā त्रिपिटक nā अध्ययन yā गर्ने बौद्ध tō मार्गीहरूलाई अब tū कस्तो bē फाइदा sū होला yā nā sāṁ कि अब chēn shē nē anē sēm tsāṁ bā tān आशा chē गरेको wā छु। tā tīn chē kī kōr tē भनौँ tsū न tā gyā nā अब kī यो gēi सेवासँग kā सम्बन्धित tā bē होइन sū rū pa rā wā lē yā त्रिपिटकमा chā tsāng wā rā chī tā sū अध्ययन kī गर्ने यो nā रā सेवावा लागि चाहिँ यो tā tā lā सेमचम्बा yā bē yin tū चित्त sā nē मात्रसँग सम्बन्धित भएको अब कुरा चाहिँ yā tē sū अनि māng bā chī ngā चिनको rā chū भाषासँग सम्बन्धित chī अब gyā gē lā जति sō kōr सम्पन्न bē shē भएको bē अब kī यो nē tāng lā tēn अ, shē nē anē chī kyā nī त्रिविशिका māng bā जस्तो chī मैले kī गत kēn tō साल mū मैले tū lā tēn chē बताइसकेँ। kī अब nī sū यस्तो chī चीन chā kī भाषामा धेरै बौद्ध tīndē ग्रन्थहरू yin tī sū lī समिष्ट yā भएका ngā छन्। rāng wē nē tō त्यसलाई sī पनि हामीले sāṁ tī अनुसन्धान shū tū bē गरेर sāṁ अध्ययन chēn shē गर्यो nē अध्यापन anē गर्यो sīm होइन। sāṁ sūm chū bā त्यसलाई चाहिँ अब ngā बुझ्न māng lē सक्यो भने tō tsū अत्यन्त chē nē धेरै anē chī ज्ञान māng bā lē nā वारिस mū होला tū कि nē जस्तो मलाई लाग्छ।
अनि 슈투버로 진짜게 आफ्नो भाषा मात्रै नभएर 다가졌어. चीन भाषा, अङ्ग्रेजी 지 भाषाहरू पनि 영어로 스텝이 가래. बुझ्नुभयो 아니 भने अत्यन्त 미세도 राम्रो 망어 लाग्छ। 야수 늘 참배임이나. त्यसै 아니 कारणले अब 갱을 अ, 지 나한테 마다라 공리야. 지 भनौँ न अब 갸기 विशेष गरी यो ओलम्पियाड महात्माको 공리야. 지 ग्रीष्मकालीनको 덤시 प्रदर्शनको विषयमा 출루당. बताउनु पर्यो भने अ, 아니 지 अ, 르시엘라 बौद्ध 소바다 धर्म 디바데도야. अब भनौँ न ताने 지 지조 ने당 फैलिनु 칸데기다. ताने फैलिएको भन्दा अगाडि 징기야 भनौँ 다자가 न प्राचीन 되베게 कालमा अब 제당. 아니 भारतमा 다네지 बौद्ध 다자가 धर्म 되면 양년이 कसरी फैलाउनु 대시비 भएको थियो, 제기. कस्तो 아니 समाजहरू थियो, 나중에 त्यसै 내당 गरी 그대요. शास्त्र 다는 शाक्यमुनि 신기지 जीवनी लीलाहरू होइन, 덤베기 त्यसै 때로 गरी अब 빈당. अम्, 또도 त्यसै गरी 다 बुद्ध परिनिर्वाण 담보 भइसकेको 담보다 निवा도 बौद्ध 소바 धर्मको 소바다 된다기 त्यसको 또 परिपट्टि 뉴충족당 घटनाहरू कस्तो थियो, 다는 त्यसपछि 데다 अब यो 고려 뉴스 बौद्ध 근데 धर्मको हस्तान्तरण गर्ने 그래서 पाँचवटा 망고 भनौँ न 딱 가라지 तेह्रभ्युन भनिन्छ, 슈스 그래 सातौँ 다들이 हस्तान्तरणको कुराहरू थियो। त्यसै 슈야르 गरी बौद्ध 쪼디다 धर्मलाई सङ्कलन गर्ने 대바저게 तिन क्रमहरू 단테바 थियो। त्यस्तै गरी यो 대바저게 विभिन्न 더주니 कुराहरू आएको थियो, 망고 त्यो 송체네 मैले बताइसकेँ। 티바심부 더주고 अब 받아 यो पालि म के बताउन जाँदैछु 슈두나 भन्दाखेरि 사바로들이 지게 18वटा 로아시 निकायहरूदेखि कसरी अब यो 용기에 फैलिएको बौद्ध धर्मको निकाय 18वटा छन्, 땅에 त्यो 그 कसरी 진짜 फैलियो, 제제다 शिर राखेर 망고야셔도 제외 त्यहाँदेखि 토네 मायन चाहिँ कसरी 아니 지 담아상게 फैलिनु पुग्यो 비하게다 त 지 बज्रयान भने 주럽 त्यो चाहिँ म 루기 बताउन गइरहेको 최진 छु। यो 드레스 अब 먼저 쇼가 यो समयमा बताउन सक्छ होला 음세지 भन्ने आशा 가능이 राखेको छु। 수위나 땅 알아 좀 미망부지기 अ, 빼나지 다 대바접기에 고한 यो 시합이나 मैले 대바접기에 बताउनुको मुख्य कारण के 고대야 हो त भन्दाखेरि 지 18वटा निकायको कुरा चाहिँ मैले बताउनुको 도나밍게 मुख्य कुरा चाहिँ के हो त 망고시라요 아래 भन्दाखेरि 즉 यसको 타나 लागि त्यति अब 대바접기에서 चासो 하기 नगरेर धेरै 민자고 रहेको छ। 민영게 कसैले त 된대야 यो 18वटा 망고예베 निकाय भनेको कुरा सुनेको पनि छैन। 대저기 꼴래야 त्यही 나란스기 कारणले गर्दाखेरि 지 हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के 셰도 हो त भन्दाखेरि 유유인바 यो 봐 बौद्ध धर्ममा 지 निकाय मात्रै रहेछ। 두수꼴래야 त्यो 시라지기 निकायभित्र एउटा इतिहास रहेछ। त्यो इतिहासमा पनि 고도 매바디 18वटा निकायहरू चाहिँ 꾼르지 फैलिएका रहेछन् भन्ने 마도베 कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। 렌르지 अनि त्यहाँदेखि अब 르지세라 बौद्ध 지게 धर्महरू कसरी 말하세 फैलिएको रहेछ। थेरवाददेखि हुँदै महायान आयो, महायान हुँदै वज्रयान आयो, 마저지 대화적이야지 वज्रयानदेखि 디즈고 भनौँ न यो कसरी 지 फैलिएको रहेछ 시도라 त्रियानाहरू भन्ने कुरा चाहिँ अब 개첨부직당 यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। 안에 यदि 지 내가 यो निकायहरू चाहिँ 첨부직시하기 बुझेन भने 그래서부터 अनि बौद्ध धर्मको डिटको 계승아 저기 स्वाद चाहिँ हामीले 지가는 बुझ्न 대배 सक्दैनौँ। 두르기 त्यसैले 나한테 그 बौद्ध धर्म 루규당 भने के 아니 हो भनेर प्रश्न 대주기 गरेछ भने 떠먹으리야 प्रश्नपत्र 고아야 चिन्ह नै 벌써 हाम्रो 내 विचारमा 못들이나 रहन्छ। त्यसैले यो 아니 बुझ्न 디 अत्यन्त 제수 जरुरी रहेछ। 종에게 티버 친부기 अनि यो 세레 아니 나는 디 제수 के गरे 종에게 निकायहरू 상하 2 쉬어라 निकाय, 소 4 निकाय, 디줄라야지 18वटा निकाय 고아 हुँदै 참상으로 붙이기 महायान, त्यसै गरी वज्रयान कसरी 고아양 आएको छ 담보 भन्ने कुरा 주로야 चाहिँ सिलसिलाहरू 강이 हामीले बुझ्न 그랬음 सकिन्छ। यसमा धेरै समस्या 근데 देख्न 제 सक्छ। 뉴스는 딱 한다 त्यसैले 디게 상을 찍리 찍디에는 차요 뉴스안에 यो 딱 चाहिँ के हो एकदेखि 시제기 딱 अर्कोसम्म 한다면 यो जोड्दै गएको, मिलन हुँदै 데베난데 गएको 안 कुरो 다음에 हुने 디 제를 हुँदाखेरि 준비했기 अनि प्रारम्भिक 즉 अब बौद्ध धर्म 데베난데 भनौँ न 수 होइन, 담보이 देवीनन्दन 고마서 भनेको छ। 위나 아니 पहिलो 뭐라 슈기 बुद्धको 나주 बुद्ध 시부기 परिनिर्वाण 루규도 भएको अब 때돌이야 फैलिएको बौद्ध 고아야버지 धर्म, प्रारम्भिक बौद्ध 렘기버지 धर्म 더버지 फैलावर 그리신부에 भनिन्छ। 베인드 त्यो कुराहरू बुझेन, 아니 त्यहाँदेखि पछि 마저기 आएको निकायहरू बुझेन भने 디즈콜레야 अनि 도나제버데 समग्र बौद्ध धर्मको 개체부 समस्या 십사야 पर्दछ। त्यसैले हामीले यो 찌당 विषयमा 지금 अध्ययन 대바저기에라 गर्नुपर्ने, 서버 बुझ्नुपर्ने 디즈콜레야 अत्यन्त 셔누 जरुरी छ। 케바 망부지기 त्यसैले यो 로망베기리야 18 님시 제지 निकायलाई चाहिँ पूर्व पश्चिमका 아니 विद्वानहरूले धेरै अनुसन्धान गरेका छन्। 심중란에 탭도인 샤버터보다 제좀 अनि 지샤버터보던데 उहाँहरूले 당매버지 अनुसन्धान 요레시 गरेर त्यसमा आफ्नो लेखकहरू 딱이네 असङ्ख्यमा 초지나 रहेको छ, धेरै रहेको छ। 나라리아 롭종야 매버시 अब 초니네 아니 अब यो 뒤즈기 बताउन 다 जाँदाखेरि के हो 망부지 त उहाँ 시합이나 खै अब 뒤즈기 यसमा 나그매베 त्यति राम्रो अब 인두산에 다조다 अध्ययन 말하기 मैले गरेको छैन यसमा। 다다슬이야 아직 किन भन्दाखेरि म 개체로 पनि एउटा 떨어지기 यसमा 버티 एउटा 수 सिकारु हो। 에체네 त्यसैले 소승을 मैले 다 जति सक्दो 시시에는 यो 지당 किताबहरूलाई मैले पढेर अध्ययन 다투도록 गरेर यो 쉬어라 भित्र मुख्य 되기 स्रोत 배수 निचोड 쇼이 के रहेछ, फाइदा हुने कुरो जति मैले 다 जानेको जति 망발이야 मैले अहिले 존나 बुझेको 지기 जति 저민 चाहिँ अनि 신경 대주기 बताउने 딱 मैले 알아도 जमाएको 된 राखेको 저민 छु। 신경 같은 데다 아마 미망고 요래 अब 대주기 딱 विभिन्न 얘도 भाषाहरूमा प्रवचन 시에야 गर्नु सक्ने 주제 अनुवाद गर्ने धेरै 대주토래 रहेका छन्। 네 시에봐 त्यही 좀 कारणले 이제 맞아봐 अनि 단동이네 디고알 소소령이 मैले बताएको कुराहरू मात्रै विश्वास 벨로 नगरेर धेरै 항상 विद्वानहरूले 고야로 बताउनु 지다 भएको यो 아니 다도 निकायको कुराहरू, 럽종이나 가시에 शताब्दीमा बौद्ध 뭐 धर्म फैलिएको 심중 कुराहरू चाहिँ 란세 अनि उहाँहरूले लेख्नु 아니 भएको 근데 कुराहरूमा 다 아주 यसरी 제발 अध्ययन 심부로 गर्नुभयो भने 나도 종입니다 धेरै अनुसन्धान 야보도 गरेर 무슨 말을 되지 정도 त्यसमा 내려서 따디 चर्चा गरेर 수도 छानबिन 지기 गरेर एक 때 अध्ययन गर्नुभयो भने 따디는 अत्यन्त राम्रो 마샴리아 देख्दछु। 응시다 त्यसै कारणले यो 이슈알 भित्र मैले जति 지라라 सक्दो बौद्ध धर्मको विभिन्न प्राचीन कुराहरू मैले राख्ने प्रयास गरेको छु।
अनि तपाईँहरूले पनि यसको विषयमा हेर्नुभयो भने अत्यन्त अम, फाइदा हुनेछ। थरी दी खर्सोर अब ता आजदेखि हामी सुरुवात गर्न मांगो जाँदैछौँ याशो की अ, जुजिरु दी मर्मोक ग्रीष्मकालीन अरे अब सुविना भनौँ ता न देव शेष कसा बर्खा भनौँ न अब बर्खा मासमा भएको अब यो प्रवचन सुरुवात हुँदैछ, यसलाई देवे नांदेन ग्रीष्मकालीन भनिन्छ। शिरवा देवे नांदेन ताम अनि ती ग्यामजों लुक्युस अब यो के रहेछ भन्दाखेरि निकायको शिक्षा ता त्यो तेले थांगो थे त्यसपछिको अब स्रोत भनौँ न है, जुंगुं इतिहासको देवे स्रोत नांदेन जुंगुं त्यसमा सिया पहिला स्रोत निबा दे त्यसपछि के हो त तेंदेन लोमे मान्छे जंजु सिया अ, सुबा दे रब शो रिंगु दे चेलाहरूको अनि शिवा दे नियमहरू जिमदा अनि गलुस परिचालकहरूको ngaba de परम्परा chungun आएको ta कुराहरू kasach अनि chuba de दानदाताहरूको chung ngombe chung zu sa परम्पराहरू to त्यसै to गरी shuai da thabu de chunga व्यापारीहरूको mu अनि shuar da एउटा छानबिन कुराहरू अनि सद्धर्म ta भनौँ न jungung ta de अभिधर्मको विषय debe यो na de कुराहरू sa आएको de छ। ruwa पहिला आएको ta छ nga du deba chob ge ki deba de da deba पहिला slaba आएको छ deba chob ge ki deba de cha de gore debe na पहिला de आएको छ yang यो an deba chob ge tharya tu zu di deba chob ge tha tu zu di khadu de kandes chung bare ta अब kanda tu zu sim देवानन्देन ta kan deba chob ge निकायको kandes शिक्षाको sim bare विषयमा sabi na भन्दाखेरि यो 18 Ani निकाय कसरी deme फैलिएर nang गयो dengi त ta भन्दाखेरि ginjungi de ta tangbo kora यो gewa कसरी de फैलिन chigyu पुग्यो gu त zu yue de भन्दाखेरि shi. प्राचीन बौद्ध Ta de धर्मको rimgi wo tuzu सङ्घ भित्रमा चाहिँ ta mangbo chimbe दुईटा jele ya निकाय san एकदम ju de बलियो थिए। tenen de ne एउटा ko के हो त ta भन्दाखेरि lo kya अ, ha chimbe स्टाबिरा jele ya निकाय, अर्को चाहिँ ani महासङ्घिक deme de निकाय namba एकदम sangi be बलवान थिए। ginjungi de de त्यहाँदेखि ta thumbu ni सङ्घहरूको thore bre. नियमहरू Thumbu ni विनयहरू thore se सुरुवात ne भयो। ani त्यो ne दुई ne me de ba sa chik वर्गमा ani विभाजित hindu हुन पुगे। phaji le de ba sa chik tini chik de ba ni chung. त्यो Dewa चाहिँ अब ni chungbe jele ya, दुईटा निकायहरू ane, फैलियो। ane dewa dhirab saade, ane tene ngo tsu. स्टाबिरा निकाय र Dewa ni chungbe jele महासङ्घिक ya, ane निकाय dima ngo tsu त्यहाँदेखि se ane, dewa फैलिँदै dhirab saade जाँदाखेरि chungyo त्यहाँदेखि bari. चाहिँ अर्को Ta dewa हुँदा हुँदै dhirab हुँदै saade koyang अनि ko tuzu rinpo chik, विभिन्न ta konga 18 निकायहरू फैलिन gyabra khashi पुगे। shiyo dewa, tene chik tuzu rinpo chik chungyo bari imbre. यो चाहिँ अब 100 Ngo वर्ष tsu ya de kadu su लगभग bari san tabi अवधिभित्र shiwa फैलिएको basi. कुरा रहेछ यो Dewa 18 nang वटा dengi कुरा चाहिँ। ginyu ki de ane thumbu nil toa se ane, अनि nede dewa प्रारम्भिक saade, बौद्ध ginyu धर्ममा nejiwe चाहिँ dewa saade, पहिलो tene शिक्षामा chik dewa ni हेर्दाखेरि chungyo bari, ginyu दुई ki de, प्रकारको निकाय gendra चाहिँ ni 100 वर्षभित्र उहाँहरूले kandi समय chungyo लागेको bari रहेछ भनौँ न, यसो ta निकाय di विभाजित हुनलाई dewe ge chungun चाहिँ da बेग्लै बेग्लै हुनलाई। chungwa de ngozhen do diru shubi na ta de chari अब यो कसरी अब ta फैलियो त di jele यसको ya ma स्रोतहरू zu kar shu अलिकति basi विस्तार ta बदन pa पर्दाखेरि tenden lo me jingzu sa अब tenden lo me jingzu sa श्रद्धावान de चेलाहरूको नियमको ta विषयमा di बताउन xie चाहन्छु। gwa अब gyumzen kare sana यो बताउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ sidang gi kanda निकाय छुट्टिनुको ta कारण कसरी dewe na de नियम sanan के ja भएको do रहेछ ta zo भन्दाखेरि nyen de deba de त्यहाँ zo दिएको ko रहेछ। ro nyen de de zo sama nyen de gen ga de भनौँ न wo chen bu यो thar त्यो ya बेला अब che sang kap de du sa ne nyen de ge स्टाबिरा deba निकाय भनौँ न त्यो 년도에 बेलामा अब रब्द छुङे 딱 सर्वका 징중기 निकाय 봐. भने एकदम tere फैलिएको थियो। shendu बुद्धको kyuwe ge चेलालाई nambe बुझिन्छ, loma बौद्ध shenda ya चेलालाई yuede bre. Ube सर्वका cha निकाय chabi na भनिन्छ ta त्यो बेला। kimba tende ma mangbu shuarwa. Naba sangi we त्यो shiwa बेला के tende हो त ge एउटा kimba भिक्षु मात्रै tende ma mangbu नभएर यो shuarwa. सर्वका Ina निकायमा disu गृहस्थी पनि ta पर्दछ, tada गृहस्थी debe वर्ग ge पनि पर्दछ। यो nang चाहिँ हामीले suyo ba. Debe इतिहासको nang le zang लेखौटाहरूमा rab shung kya cha de हामीले yo ba. देख्न सक्छौँ, Debe पढ्न ginyu सक्छौँ। ki de rab shung kya cha de yo ba. Ta di nang mebe ge naba sangi we jinju senan rado loma dinde ya mangbu yuede bre. त्यसैले त्योभित्र अब Ta धेरै zon kimba di भिक्षु cha de yo. भिक्षुनी धेरै रहेका छन्। यो निकाय 다 सर्वका 이나야 निकायहरूमा 루규 이자카가 나로래야 킴바 대주의 최기 자와 간제 배여봐 대주 तर पनि के 콜래야 हो त 심제 니주 세고케 커요 말했어 अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 커요 गृहस्थीहरूले चाहिँ बौद्ध 말에 대 धर्मलाई यसरी कसरी अध्ययन गरेको 지당 थियो स्पष्ट के 나라도 थियो त भन्ने 졸리게 कुरा चाहिँ 털래야 स्पष्ट रूपमा कोरिएको 줄로 छैन। 마차와질이야 किन 다 भन्दाखेरि 진주 यो 킴바다 संसारमा 런중니도 धेरै 용원되기도 봐 धर्म अवलम्बीहरू रहेका छन्, फरक 배나 फरकका। 힌두이나 이슈이나 다 भनौँ न 상말이야 त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ एउटा 진주 글로마 अ, 킴바다 런중기 देन नि 온되기도 봐 ब्रह्मचर्य वर्ग र यो अनि गृहस्थी वर्ग दुइटा रहेका छन्। जस्तै कि एउटा त्यसमा बताउनु पर्दाखेरि हिन्दू, 야, 지 क्रिस्चियन, 킴바다 त्यसै 런중기 गरी दे네 अब मुस्लिम लगायत विभिन्न भनौँ 니 न 딱 진짜 प्रकारका 킴바다 अनेक 런중기 बौद्ध दे니 धर्महरू 매베 रहेका छन्। 된대 용데 빼나 차샤비나 카시 फैलिएका भनौँ न 슈로도 एकदम 제미나 नाममा 카시 प्रख्यातमा आएका 슈로데 아니 रब्दु छुवा सबै धर्ममा के छाजुएसे रहेको छ भन्दाखेरि काक्दम एउटा युदेब्रे ब्रह्मचार्य, एउटा भिक्षु अझै जस्तो होइन। सुरु अर्को खराङ चाहिँ के हो त नाले याबे भन्दाखेरि सेबो गृहस्थी वर्ग छेसे दुइटा ता दुइटा रब्दु छुम छुट्याएका छन्। जगिमे छाजुएसे जगिमे सा आजिक 간다 된적이
각돔 세브에 되지 근데 지레샤 तर बौद्ध 제가 같이 सम्प्रदायमा 슈루도지 हेर्ने हो भने त्यही बेलामा 다든데 चाहिँ 그래도 अब 중에게 대세는 बुद्धको 요마래 चेला भिक्षु 다 बाहेक 대마인 비에게다 गृहस्थीलाई चाहिँ 룰루슈루 त्यति 방법이 अब 러도 중에 대세지 मान 다 सम्मान 아니 त्यति 김에 नदिँदै भिक्षु 대세지 जस्तोलाई 니니 온디 जसरी 거봐 त्यही कारणले यसमा चार चक्र भनिएका छन् 다 나바 상게 왜 나로라야 다 진주 러도 중에 대세지다 김에 대세지 त्यसैले बौद्ध 어디 अ, ताइना बौद्ध जोते रब्दु समाजमा छुमति पनि कि अनि देसेन्데 ता दुई प्रकारको जोछे नबसना भिक्षु जाछे वर्ग नजुयो दुई प्रकारको जाछे जुयो सम्म अरे दिने गृहस्थी वर्ग भनिसकेका छन् kimबल बेद थोंमे बरे बेसलाबिना अब थोंमे गृहस्थी छिदा वर्गमा केटाकेटी दुई वर्ग गारेसलाबिना दुई नलाजुलु खर्नम सङ्घ सिसा वर्गमा चाहिँ अब जिसिना भिक्षु र भिक्षुनी भनेर छुट्याएका छन् खर्नम सिसा दि ता सांगे जुमदिन दि लोमा यसलाई बुद्धका चार प्रकारका मिनरो सिसा यसलाई सिको परिषद भनिन्छ खर्नम सि परिवार पनि नारोला भनिन्छ kimba pomoni यसलाई रो रजुम खोरनामसी pomoni भनिन्छ योंदि ओरबा यसमा kimba अब भिक्षु pomoni दि ता भिक्षुनी बेनिन दा त्यसै गेसम गरी साइड गृहस्थ रो गृहस्थिनी रजुम भनेर यसरी pomoni छुट्याएका दि छन् अने गेलों दा साचिकी ता कांदा kimba अब pomoni दा भिक्षुमा रजुम हेर्ने भने pomoni भिक्षु से भिक्षुनी निनी होइन योंदि ओरबा त्यसै गरी अब 제가 उपासकमा हेर्ने उपासिका गृहस्थी 포르놈 भनेर छुट्याएका छन् 시스야기 딱 도스 장갈 된다 되기 안에 यसरी अब 김베기 로마티즈이네야 안에지 चार 요즘기 भनौँ न चार 로마티즈이지 भागमा 갈라간지 छुट्याएका 개심 छन् 붙지 여버지 전투요 अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भने हामीले अलिकति 지당 बुझ्न 남바상기 वे기 떠주 체년샤 당 다나시 될 태성 समग्र बौद्ध 검성 धर्मको एउटा सिद्धान्तलाई 지치마 अध्ययन गर्ने 나오니 अध्यापन 대바 गर्ने 차상원 지야라 यो रब्दु सुमे भनौँ देशले न 개심 차대요 रब्दु सुवाते भनौँ न तापराखि बौद्ध धर्म छिले बुझ्नुको नबते लागि एकदम नमसाङ महत्त्वपूर्ण के हो नमसाङे त वेगी छु भिक्षु छु हुनु दिसु जरुरी छ लब्जों तर सिया विशेष दिसु भएर लब्जों मात्रै दिसु सियादे समग्र बौद्ध धर्म 도주 बुझ्नु पर्दछ 첼레는 어디 차대요 kim바디 जो यो 되게 मुख्य कारण यो 퇴성 अब 검성도 제지도 रिपोर्ट दिमागो दिसु यो हाम्रो गृहस्थी वर्ग हो भने अब सा आफ्नै ल्यायो घर परिवारमै अब यसरी जीवन बितिन्छ उहाँहरूले अब जिङ जुसाने चिन्ने विचार टेम्बल गर्ने जिङि आमा ध्यान नबते गर्ने चाहिँ छुमे पाउँदैन देजि छादे त्यही कारणले बौद्ध धर्मलाई इने आता फैलाउनु आमा रब्दु माता छुमे पिताले देसेन्ति पनि मुथु ने भिक्षु आला भिक्षु नरहेका छन् पेजोरकी 차겐구 아래 지조 त्यसै यो 갸기르구 아래 बौद्ध धर्म फैलाउनलाई पनि 다나시 के हो त रब्दु छुमे भिक्षु किता भिक्षुनी दलहरूलाई पनि रब्दु के हो त छुमे मि अनि ग्युमाचे विभिन्न बुयो आर्थिक यिने साने कुराहरूको ते योमा सहयोग सेवाला चाहिन्छ अनि किबे त्यो भएको देसेन्ति कारणले केसम गर्दाखेरि छादे मात्रै अनि के हो त भने दिनदिनै उहाँहरू बौद्ध धर्म फैलाउन सक्छन् ताइना नत्र भने ख्युसिसु अनि आर्थिक ग्यागाले आजी खानपान सबै कमजोर भएर सक्दैन त्यही कारणले 가르쳐 치료니다 진주 गृहस्थी 망고슈 वर्ग नभई 치료 फेरि नहुने भयो 와 गृहस्थी 진주 वर्ग पनि 망고슈 चाहिन्छ 중세에는 나바상게 위치에 베데 자메 심으로 봐 이내아데 त्यसैले 힌두 यो 주로 모두 네토요 भिक्षुले मात्रै बौद्ध धर्म 근데 다 फैलाउन 힌두 पर्दाखेरि 주로 모두 अनि यो 네토발라 나바상게 गृहस्थी वर्गमा 위치로 कम 모두 भएको कारणले 네토 गर्दाखेरि बौद्ध धर्म 근센치 त्यति 가와 फैलिन 토디 सकेन तर 아레슬라비나 अहिले हेर्नुहोस् त हिन्दू 다 धर्म 망보지기 मुस्लिम धर्म 칼라바르 क्रिस्चियन 상게 धर्म 망보지기 भिक्षु मात्रै नभएर उनीहरू के 나바상게 भन्छ सबै 위 슈루데 उपासक सबै गृहस्थी पनि 조다 गर्नु मौका पाएन 긴류바 त्यसले 코네비 गर्दाखेरि 슈루로 संसारमा 차지 फैल्यो अब भिक्षुले चाहिँ के 다 हो त काम गर्नु 알림시야 नपर्ने गुमाउ ध्यान मात्रै गर्ने 람비 슐루디 त्यो कारणले 긴류바 गर्दाखेरि 코네 संसारमा 슈루 फैलाउनु 소차지 पाएन त्यो 다 एकदम 긴류기 कमजोर भएको हो 데스템 यदि 미 हिन्दू 자메 땅연데 मुस्लिम 사네 मुस्लिम 나마상게 위 सबैलाई 슈루 गृहस्थी 고라이나 वर्गलाई पनि बराबर 사네 सम्मान दिएर 차바 बराबर अध्ययन 딘디지 गर्नु 온디 लगाएको भए 요레스지 सायद बौद्ध 딘디 धर्म कति 차바지 विशाल 근데 र 요리 समग्र 거 संसारमा फैलिन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्दछ यो हामीले 간다래야 देख्न पनि सक्छौँ हामीले 가수로다 एउटा महसुस पनि गर्न सक्छौँ 아주기 त्यही कारणले गर्दा बौद्ध 나마뉴 그 भिक्षुले 루규 मात्रै यसरी 이세칼레야 फैलाएको कारणले गर्दाखेरि 저 बौद्ध धर्म कति 김바디 नष्ट पनि 주기 हुनु पुग्यो कति अब 나마상게 위 छलफस्ट हुनु 대발의 पुग्यो 자와 कति कमजोरी हुनु 간데시에요 पुग्यो 기주고 त्यो 세부 हामीलाई थाहा छ हामीले बुझ्न 지샤라 सक्छौँ 딘데시라 요 말이 이내야 땅 아주 루규 이세칼레야 또 세지 त्यसैले 루지 참 अनि 제용이나 니주 अब 춘춘 가시지 그 토네 बौद्ध धर्ममा 아니 यसरी अब खच्किएको कुराहरू विभिन्न 나나무 갸갈레 घटनाक्रमहरू 나마상게 हामीले 위 सबै के 대발 हो त 가베지야 राजाको 갸라 राजा 김바디 रानी 렌스에냐 विभिन्न 슉십지 갸비요 गृहस्थी वर्ग 디 त्यसै गरी 세브지 व्यापारी वर्गमा भएको 시토레스 उहाँहरू लेखिएको कुरामा बौद्ध धर्म 간데 यसरी खच्किएको 시토레스 रहेछ 라비나 빼나 यसरी नोक्सान भएको 차샤비나 रहेछ भनेर हामीले चाल पाउन सक्छौँ नि 상계 양엘에 대해 사회 제례야 하는 상계 구충세 내야당 근데 जस्तै भनौँ न हामी 상계세 कसरी थाहा पाउन 내야당 सक्छौँ 쉐이 भन्दाखेरि 콜로 बुद्ध 담보 콜세 परिनिर्वाण 내야당 भइसकेर 양엘에 अनि 대해서 बुद्ध 내 지소를 जन्मिनु भएको 내시부 ठाउँ ठाउँ 시세세 बुद्ध भए 간다 बुद्ध ज्ञान प्राप्त 상계 भएको 양엘에 ठाउँ 대해 ठाउँ 사회 बुद्धले 제례야 कुन ठाउँमा 내시부 धर्मचक्र 시부들이야 फैलाउनु 자지부지야 भयो 중부르바 कहाँमा परिनिर्वाण हुनुभयो भने होइन 단내 यसरी 첨부 अब 뒤솔래야지 महा चारवटा 죄대신이네 아래 무슨 तीर्थस्थल कहाँ कहाँ छ भने 종전시야지 यसरी अब 저 सबै 김버 कसले 대대들 죽은 के 종전시야지 यसलाई संरक्षण गरेको छ भन्दाखेरि 아니 숨부터 गृहस्थले फैलाएको 제한테서도 रहेछ 김버 गृहस्थले 대대들 죽이 아니 숨부 अनि 제심 श्रद्धावान 차대 요레스 गृहस्थहरूले यसलाई
다나지 संरक्षण र 상계 सुरक्षा दिएको 냥엘에 कारणले 내차베 गर्दाखेरि 제레야 बुद्धको 아니 परिनिर्वाण भएको ठाउँ 구동기 जन्मिएको ठाउँ 차 게레야 괴시 धर्मचक्र 아니 फैलिएको ठाउँ 게보 गेले야 아니 हैन 구동 परिनिर्वाण 차게로 भएको ठाउँ यस्तो 괴세 पाएको 지게 रहेछ नि 근데 덤규 지어봐 एउटा कथा एउटा 디레이드다 게보 भनाइ पनि छ नि हैन बुद्ध गेले야 아니 परिनिर्वाण भएर 구동기 अनि 차셰로 르르 रा셰 चार 아니 आठवटा कुरान सुगी राजाहरूले 디 चाहिँ बुद्धको अस्त्रहरू 붕고소소소 अनि कुर्सी बाँड्दाखेरि 아니 आठवटा स्तूपहरू 야가 बनाउन 유 लाग्यो भने 사실 राजाले दिएको 민도와 रहेछ नि त्यो त होइन अनि भिक्षुहरूले त बनाएको 드슬이야 छैन रहेछ नि 아니 구동기 최대 त्यहाँदेखि 신경 अब 근데 중요해 बुद्धको 말이야 आठवटा ठाउँमा 구동기 최대 신경이 बुद्धको 주이나 यो अस्त्रहरू बाँडेर 팀밖에 안 차대요 स्तूपहरू निर्माण गरेका 구동기 रहेछन् 최대 신사야 빼나 남기 신도 첨부 यो 실었어 सबै 다 यो 든들이야 स्तूपहरू निर्माण 신이야 गर्ने 버려 सबै 마도베기 गृहस्थी वर्ग 경고 बाहेक 수지 थिएन 권배 होइन त्यहाँ 나로로 त 구동 최대 신여 त्यो 말아 बेला के हो त 미망부 भिक्षु 두둔 सेसो जुने बस्ने 든데기 मठ 아니 मन्दिर 남기 गुम्बामा 신도 चाहिँ 든들이야 यो 구동 स्तूपहरू 최대 बुद्धको अस्त्रनी स्तूप 신여 बनाएको छैन 든데기 रहेछन् 송도 एउटा दोदमाने ठाउँ जहाँ चारवटा बाटोहरू मार्गहरूमा 다나신 게보 धेरै हिँड्ने 양해맥이 넣었어요 धेरै मान्छेको जम्मुका भेट भएको ठाउँमा चाहिँ 다시 स्तूपहरू 대기 निर्माण 통화를 गरेर 되면 त्यहाँ बुद्धको 가지 빨리 अस्त्रहरू 통화를 찍으세요. धातुहरू राखेको 가다 रहेछ 갸보 양해맥이 넣었어요. 대주 यो 나로라야 सबै के हो त भन्दाखेरि 가르코요 얼었잖아. 게보 양해맥 게보 भारतवर्षमा अब धेरै 아쇼거기 갸 स्तूपहरू पहिले 다 निर्माण गरेको 그러게 रहेछ 응원을 충분히겠다. त्यहाँ 게보 त्यो गेले स्तूप 아마 भएको 최대 कारणले श्रद्धा भक्ति भएर 상계게 पूजाआजा गर्ने अनि 구동 अर्पण 거지 गर्ने 게세 कुराहरू चाहिँ 다 धेरै 그런 त्यहाँदेखि 신샤비 최대 चर्च 게 अर्पण 얼마 गर्ने भएको 최대다 हुँदाखेरि नि 게서머 स्तूपलाई 가다 पूजा 최대 त्यहाँदेखि 망고 नै गर्दो 신여 얼마 रहेछ 어디 디스 त्यो 최대 बेलादेखि सुरुवात 디스 भएको रहेछ 게보 भनेर बुझ्न 아쇼게 सक्छौँ 고체세 아니 디나로 अब यो 유에리로 आठौँ 상계 स्तूपलाई पनि के हो त 구동디 पछि 더동이네 अशोक राजाले 더동하면 खोल्नु 땅세네 अनि 아니 अनि खोल्नुभयो 아 त्यहाँदेखि 차시하면 खोलेर के 왜세 भयो त भन्दाखेरि 아니 अनि 야가 हरेक 개용이야 आठवटा 아니 स्तूपदेखि 최대 망고 싶지 स्तूप 신경 खोलेर 가시 त्यहाँदेखि बुद्धको 지 अस्त्रलाई 개보 निकालेर 아셔 최대 제와시 आठवटादेखि 버렸어 एक 근데 हजार 덤기 एक 열어 हजारवटा 다다야 स्तूपहरू 개보 निर्माण 아셔가 최대 उहाँले 망고 गर्नु 싶지 लगाएर 야가 त्योभित्र 개용 एक 최대 망고 हजारवटा 싶지 신경 स्तूपभित्र 지 आठवटा 지혜가 स्तूपभित्र 가르친 거 भएको 열었잖아 रिक्सेल 그 अस्तो 뒤뒤디 धातुलाई राखेर 아니 त्यसरी 최대래야 फैलाउनु भएको 대바치야 थियो अशोक 구동도 राजाको 최대로 ठुलो छवि 대바치야 थियो यो 무슨디 त्यहाँदेखि 캬케 एकदम 충분해야 맞디 श्रद्धा भक्ति 천동을 말했어 बढ्दै गएर भने बौद्धलाई बुद्धलाई धेरै मान्ने अनि भिक्षुलाई मान्ने बौद्ध धर्म एकदम 난 धर्महरू फैलिएर 뇌맥이 गयो त्यो 낭대 गृहस्थीको धेरै 달래배 ठुलो छवि 거리야 지 महान थियो 최대 구동기 최대래야 त्यही कारणले यो 대베시야 그 प्राचीन 루즈지 कालमा बौद्ध धर्म यसरी 송바 फैलेको थियो स्तूपलाई 텔라데 체네 아니 श्रद्धा भक्ति 리베시도 पूजा गरेको कारणले 딘데겠다 गर्दाखेरि 루즈디 야게 क्रमैसँग 신체네 बौद्ध धर्मलाई 아니 다 आस्था 치수지 गर्ने भक्ति गर्ने 상계래야 कारणले बौद्ध धर्म 대베시야 फैलिँदै गयो र धेरै प्रशंसा 다나지 गर्न थाल्यो 상계의 연대라 त्यहाँदेखि अब 나버셔야 बिस्तारै 되지 हुँदा हुँदा 상계마 हुँदा के हो त भने 저기 अनि 뼈바쳐야 다 딘데 그 루즈 중요하다 이 말이지 त्यहाँदेखि यो 딘데 그 परम्पराहरू 루즈디 아니 치수 틱버치 뭐 हुँदा हुँदा 가게 गएर अनि के हो त 말래야 पछि 아니 그 내가 좀 महान 싶이 차대 फैलनुको लागि धेरै राम्रो 디 यसमा सपोर्ट 교산한테네 मिल्यो 아니 나란 यो 저기지 मुख्य स्रोतले गर्दाखेरि होइन 대베 그 के बुझ्न 루유 सक्छौँ त 나로야 भन्दाखेरि 침버 텐덴디 विगतको 저기 남바 상계 इतिहासमा 대바 हेर्दाखेरि पनि प्राचीन बौद्ध 아 धर्ममा हेर्ने हो भने 배야 पनि हेर्ने हो भने 배야 पनि 아니 हामीले 체제 के देख्न सक्छौँ 가르샤야 भन्दाखेरि यो 고준 대바 가서 गृहस्थीहरूले कसरी 뼈야 के छापिरहेको रहेछ 대sol이네 उहाँले 고주 के एकदम 도나체 ठुलो 가르치네 भूमिका खेलेको रहेछ 마도베게 कति 아니 ठुलो महत्त्व 가르쳐야지 पूर्ण रहेछ भन्ने 다 हामीले बुझ्न 고주다 सकेका 강제 छौँ उहाँहरूलाई अब 어르신사로 지금 हेर्न 되듯이 यो 도중에 गृहस्थी वर्ग रहेछ 캐스세 भिक्षुभन्दा तल्लो 명호지 पाउ 차대 भनेर 알았어 हेर्ने उहाँहरूलाई अब खेलाइ चाहिँ सेखी गर्नु चाहिँ मिल्दैन त्यो इतिहास यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त 다 이나야 다다 다당 알아도 가르쳐야 되고 그래서는 대변 안 돼서 해야 되고 अब 와 대바 तर 쪽에 पनि फेरि अब म के बताउन 대바 चाहन्छु 쪽에도 भन्दाखेरि 대베가 딱 अहिले 알아야 हामी के बताउन 차 चाहँदैछु 봐 भन्दाखेरि मैले चाहिँ 자 대바 18 대변 निकायको 안 विषयमा 되셔 윤두사나 बताउन 대바 चाहन्छु 쪽에 얘기 यो 계절의 시야 निकायको 윤두사네 विषयमा 급 디두사네 18 निकाय 지 कसरी विभाजित हुनुभयो 거동이네야 त 딱 급 भन्दाखेरि 디두사네 त्यो 남바상기 얘기 땜바 त्यो 진게 बेलामा 소원도디 년대 प्राचीन बौद्ध 대베기 धर्ममा चाहिँ के 기뉴디 हो त अब 차대 रब्द जोंदो परम्पराको सोते कसरी यो पक्रिएको रहेछ 다 बौद्ध 대소 धर्म फैलाउनु भन्दाखेरि 조 सर्वका 상계 निकायहरूले 나로 외소 셴보디 सङ्घहरूले एकदम 꾸도 ठुलो 디즈게 भूमिका खेलेका 룰루 रहेछ 차대가 त्यो बेलामा 다다 एकदम 로베도 बुद्धको 로메 ठुलो 봐도 एकदम 빈바 प्रत्यक्ष 반마셰라 एकदम 셰네 다 एकदम महान 용대고 चेला को रहेछ 딘데기 भन्दाखेरि 다 प्रत्यक्ष चेला 가르쳐야지 महाकाश्यप र 고 규바도 आनन्द 차대 थिए 말봐 उहाँको परम्परादेखि नै बौद्ध धर्म फैलाउँदै 근데 गएर 인도사나 यसरी 다 대베 चेलादेखि 난데 फेरि पुनः 데려야 अर्को चेलामा हो अनि 딘듀 परम्परागत 케바르베지 अटुट 가라오서 क्रममा 로메 फैलाउँदै गएर 난데 यसरी अब 그봐 로메 अनि 난데라고 पछि 알았어 गएर के हुँदा चेलाको 배야 बौद्ध 지 शिक्षा हुनु पर्यो 떠주고 랑쇼 민저베 난데스 다 अनि 대바 त्यसरी 몽고시부지 चेलाको 용바 김센데 बौद्ध 거라 धर्म त्यसै गरी 떠주고 랑쇼 सिद्धान्तको 미디움바 बौद्ध 몽고 शिक्षा 충분히 인도 हुँदा 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 हुँदै 텔레데시네 गएर अनि 아니 अनि 거라 대바 몽고시부지 ज्ञानको 개나지 बौद्ध धर्म 용대라 हुँदै 제사 गयो त्यसरी हुँदा 급디디 हुँदा पछि गएर 김대베 के हो त 난데인데 सबै यसलाई के भनिन्छ भने 떠주고 랑쇼 सर्वकायाना भने 민저베게 난데 त्यही कारणले 그렇지 차려 सर्वकायाना भनेपछि के हो त 텔레야 बौद्ध 틱버 침비 धर्मलाई मजाले 틱버 सुन्ने 침비게 सुनेर के 대베 हो त अनि 난데라 가라고 त्यसमा 그러잖아 अनि 아니 अध्ययन गर्ने विचार 년대가 गर्ने 틱버스 विमर्श गर्ने
एउटा 년도 चेला 틱바 अनुयायीलाई 사 चाहिँ 년도 सर्वकायाना भनिन्छ। 사데 조 상계의 त्यही कारणले 순샤의 최 सर्वकायाना भन्नाले 존예지 एउटा भिक्षुले मात्रै बुझ्दैन त्यो 년지 पहिलो क्रममा 퇴딩이 है 정말 아 बौद्ध 던지지를 धर्म 구여비바 다 सुन्ने 된도 अध्ययन गर्ने 년도 사 त्यसलाई 로마 चाहिँ 사도 मनमा 나이 राख्ने 로마 विचार गर्नेलाई बुझिन्थ्यो। 개개도 로마 사 로마 저와 다 뒤에 나이 봐 त्यही कारणले गुरु र चेला 이네 다 भनेको चेलालाई चाहिँ 개발하면 로지 차차바이나 सर्वका भनिन्छ। 감보도와 김버티졸라야 년도에 시제 सर्वका 뭐야 भनेर चाहिँ 로스시 चेलालाई चेला 그지 भनेर 예서 बुझ्यो। 이나 아니 치수 대백의 त्यही 난데 कारणले सबैलाई 가르 끌어야 सर्वका 년도 भनेको तर 슬럽이도 पछि 산 गएर के हो त रब्द पछि गएर 중에 로마 코로나 निकायभित्र 바이러스 अब त्यस 마더베게 एने यो kimberloma भनौँ न tezolaya धेरै भनौँ न एउटा 럽드시시 근데 민배야 शताब्दी 수지까지 유서만해 यो परिवर्तन हुँदा 다 हुँदा 대기 जाँदाखेरि पछि गएर 게레 겐댕기 로메 든주 पछिल्लो कालीनको 게슈 सर्वका 든주 भन्ने चाहिँ 데레 के हो त 다 भिक्षुजनलाई 되네 디젤야 भिक्षु 럽드 총회 चेलालाई 링루 मात्रै 사드레 बुझ्न पुग्यो। 럽드 총회 링루 अब त्यो अब के रहेछ 럽드 총회 भन्दाखेरि 링루 시제제 सर्वका हुनेको 슈가 परम्परा 김전 가라사나 다 대베 나댕기 케주지 अर्थात् 가차디 어서나 봐 대베 भिक्षुवादको 나댕기 परम्परा 케주지 가차디 어서나 그저 럽드 총회 쪼르는 지메게 링루 지사디 यो चाहिँ अब देवे परम्परागत नांदे भनौँ न देवे एउटा गिन्जो परम्परा दे नानु ये दे भिक्षुवादको इना परम्परा कसरी फैलिएको रहेछ त कसरी भनिन्छ भन्दाखेरि अनि तिनी छाडे घर अनि आफ्नो गृहस्थी तेया सबै ता त्यहाँ रब्द छुवाला भिक्षु दुसा लामा ता भन्ने किम किम सर्वका रब्द भनेर छुवा से यसरी अब अनि थामा यसलाई थामा बुझ्दो गले रहेछ। या कादा अनि रब्द छुवा एउटा एकजी से थोसियो नु गेलाउ जुबा दरबा गुम्बामा मन्दिरमा गेलाउ प्रवेश दुले गरेर जेला या अनि जे दोमा यसरी अब चाङ सोङ घर स्याले त्यागेर छ्वे न्याम्ने भन्नेलाई अब स्या त्यहाँदेखि परम्परा यसरी सुरुवात भएका रहेछन्। तिरसी बरे अनि तिनी शिलाले दुसाने राम्रोसँग ग्रहण अनि गर्ने शिलाले राम्रोसँग किम्ब दरु पक्रिने जुन सादे कब्दि भ्रष्ट दुसाने हुन नदिने यवा सेवा शिवजी घरदेखि गेले गृहस्थीदेखि त्याग किम्ब गर्नेलाई दुसाने बुझिन्छ। अनि रब्द छुवा अनि यो मिम बरे गृहस्थीहरूको मुख्य अब रब्द अभ्यास छुवा के से रहेछ किम्ब भन्दाखेरि अब बुइले ता कादा शिल परांगी यवा विनायकको शिललाई राम्रोसँग 샤코 켜 पालना 제소 गर्ने 저러지 야와 세브 अनि 시부치 여버레스 다 रब्द छुवा दिजुकी न्याम्ने सो ता सुरु जिम दुए भनौँ न न्याम्ने से श्रवण गर्ने विचार गर्ने दुए के ता एकाग्र साथ ध्यान गर्ने ड्रिम सुने एकान्त ठाउँमा रहनेले ता बुझ्दो रहेछ। नसिन थेसमला अनि या जे छ से त्यसमै जिगु सन्तोष शुए राख्ने सेले विभिन्न कुरा ता गोम्बा नखोज्नेलाई वेने त्यसले निदिजिक नालो या शु भिक्षुवत सेले अवस्था दुजु यसलाई छोसे के प्रमुचत छोय भनिन्छ। केने दोना चो थेसम भनौँ गोमसुमला न जे लोजिक छ जिगजिम त्यसमै सेबला अब सन्तोष दिदिसिकी मान्ने धेरै नखोज्ने दुसान्दा यसलाई रब्द छुवा यसरी नै दिजुकी अब छेदान रबते लेदान रबते भनौँ न दिछादी हरस परिवर्तन Di भनौँ न gyuzem dene भिक्षुहरू rab du chungwe ni भ्रमुहरू tsuwa यसरी सुरुवात gyadande भएको रहेछ। kora chomre seble ya mizo mangbu yoysa tendre ka nalo le ya de se ne ane tsuwa अब gyaba mihimba भनौँ न एउटा gomba एकान्त wemba ठाउँमा गएर ध्यान गर्ने रहेछ। mishi ra mesa tendre ki pe भनौँ न chongse ka tha एउटा गाउँ kala बस्ती khansa tha धेरै भएको yoysa ठाउँमा tendre chigi नभएर sabji ya de त्यो se ne त्यहाँदेखि अलिकता ane दूर tesam अलिकता gomso le टाढो भएको ठाउँमा गएर अनि tse आफू jidu मात्रै ध्यान गर्ने आफूलाई shaya मुक्ति tendre दिलाउने chigi yondi yoysa यो बुझ्दो रहेछ। tendre yu sane ta nyendyo ki debe korang kesho di यसलाई चाहिँ ane सर्वका भने mimana यही su नै हो। अनि मान्छेको 미만다나 जमतिकाले टाढो 통세다 गएर एकान्त 딘델바 ठाउँमा गएर एउटा 탁성체네 गुफामा जङ्गलमा 대야지 त्यहाँदेखि 수수지부 भनौँ न गएर एक्लो 서머로다 가라솔 एकान्तवास ध्यान गर्न रबजुङ बुझ्दो रहेछ। जिगु यसलाई नै सर्वका 대세네 भनिन्छ। 아니 그래서 यो धेरै 고라 भएको 컵디야 सर्वका याना 기사디 भन्ने रहेछ। 렌두사네 딱 고주기 랭게데 조 미셴다 현대인 체하사나라도 현 드워버 체바서 머베 다 티버 신비 나로 현대인 체하다지 अब 미만 나로 바 आफू ध्यान मात्रै गर्ने 지딩 बाहेक 나로 अरूलाई अब 야 ठाउँमा गएर 슈시에네 यसरी 지심제 셴데 गृहस्थीको 셴데 बिचमा गएर 저르바 प्रवचन दिन 티게지 भएन। 시라 맵체 त्यो जो नभएको कारणले 강보디 गर्दाखेरि रण이 आफू 냠네 मात्रै के हो त 탁친다 ध्यान गर्ने 탁친바 मुक्त हुने 차데 쪼르 युद्ध 시기야데 नगर्ने 테리 विभिन्न 디긴진데 संसारिक कुरा 덴체네 मायामोहमा 아니 티버 신비 नडुब्ने एक ठाउँमा 디주기 ध्यान गरेर 녀도 बुझ्नुलाई 내가 सर्वका 기분 भन्दो रहेछ। 나버서나 पछि गएर 팅메스 के हो त यो राम्रो 이나야 देखेन आफू मात्रै मुक्त 팅메스 हुने 라고 해야돼 अरूलाई 딱 मुक्त 고소 हुने 세심하고 सिउने त 라스 हुँदैनन्। त्यही कारणले 아 आफू 세심하고 मात्रै 버려 जङ्गलमा गएर ध्यान 고소 गर्ने 멤버 गृहस्थीदेखि टाढो 고소 यो 다 चाहिँ 제품 좀 थेरवाद हो। 말했어 यो 알아 चाहिँ हिनयाना हो। 딘데지기다 त्यो चाहिँ भएन 멤버 भन्नाले 대세네 उनीहरू 다 अलिकता 팅메스라고 하대 다 अलिकता 로스지 उहाँहरूले पहिलो क्रममा राखेर अब 팅메스 चाहिँ 아까 दोस्रो 다텔이야 क्रमको 거기 कदम 녜지 चालेर आयो भने 녜지 चाहिँ 있어 말어 माया नै 다 हुनुको लागि 좋아하지 चाहिँ 녜바 आफूले 체베게 ज्ञान चाहिँ 고르치지 गृहस्थी 어디 वर्गमा चाहिँ घर घरमा बस्ती 어디지 बस्तीमा ठाउँ ठाउँमा फैलाउनु पर्छ है भनेर बोधिचित अपनाएर यसरी बौद्ध धर्म 다 फैलाउनलाई 디젤이야 त्यहाँदेखि चाहिँ नयाँ सुरुवात भएको थियो। 진다가 람스여야 돼 그래 진다가 람스 अब तेस्रो आएको के हो त भन्दाखेरि दान 다 दाताहरूको 진다가 कुरा 람스여야 돼 가라스라면 급 दाताहरूको 디비산에 परम्परा त्यो बेला के 럽도 थियो 중앙 त भन्दाखेरि 대주기 안에 소수기 초회기 런드렐이야 अब 샘제체네 भिक्षुहरूले भनौँ न परिविजातहरूले 샘제 चाहिँ आफ्नो 제먹어버지세 가다 घाँस बाँस 소수기 कपासहरू 샘제 चाहिँ के हो त भने 제지도 उहाँलाई धेरै 냠넬라 दुःख कष्ट गर्नु 슈트버지 नपर्थ्यो। 요거 किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ 그 ध्यानमा 슈트버지 एक छाक 영하고 भए पनि एक 금생 छाकमै 과도 알았어 मनलाई 그 सन्तुलन 소수기 गरेर 초알 सन्तोष 강에 गरेर अनि 열어봐
अनि एकदम 칼라사다 एक ठाउँमा 갸블 बस्ने 고야 강에 여비나 아니 퇴섬 공소라 리버 증투 마르 이내 त्यही 아까 कारणले 디디사나 खाना 수수기 초회기 खानपिन लाउन 세고라 दुःख 소바 भएर ध्यान गर्न सक्दैन 셈베쳔마르 नि त त्यही उहाँ दुःख 아니 थिएन ऊ 로지직 म त 줄로 भिक्षु 토알레지 परमेश्वर भनेर दान दाताहरू उहाँले पुऱ्याइदिन्थे 담배쇼 코날레야 아니 퇴섬 공숨 जीवनै बौद्ध 제투야게 धर्ममा 내다로 든지지 भिसाएका 용아데 थिए उहाँहरूले सुदूरमा 저 डुबाएका थिए त्यही कारणले 원백이 भिक्षुहरूलाई 나로 सम्मान गर्दै 벤저기 गिरेका थिए 내다 दान दाताहरूले 야부야 त्यही कारणले 벤저기 थान उहाँहरूलाई चाहिँ 차네다 अनि 추고세는 라데 खानपान पनि 벤저기 एकदम 내다 राम्रो थियो 야부야 उहाँहरूलाई 이 균선데네 आर्थिक पनि त्यति 아니 समस्या थिएन 야부데 सबै कुरा 그랬어 राम्रो थियो त्यही कारण ध्यान गर्दा एकदम 대 सक्षम 용한 हुन्थ्यो 과 금세 가르쳤잖아 त्यो 급 हुनुको कारण के हो 디디오게 त भन्दाखेरि 르중기 त्यो 대 बेलामा 망보절이야 प्राचीन 아니 कालमा 개보도 बौद्ध धर्ममा त्यो 송보다 송바첨부 सर्वकायानहरूले 디즈기 सर्वकारहरू के 아니 हो त कसले 겹수 송세 समर्थन गर्थे त 아니 भन्दाखेरि 프랑스ले आर्थिक कमजोर 벤저로 नहुनु 토네 मुख्य एउटा 겹겹치고 मुख्य 싶으세요 कुरा के थियो त भन्दाखेरि 아니 진다 त्यहाँ चाहिँ जति 망보지 पनि 공부하다 गृहस्थी 시가 야첨부 राजा 사자 रानी 야첨부 피 अनेकन 빼나 दाताहरूले 개보 끄는 सहयोग 시가 गर्थे 사대 खानामा 아니 탐지 여브라 खाना 마비 되는 겹수 खानपान लाउनमा 송세네 बस्ने ठाउँमा 급 딘데 सबै 탐지 यब्रा उहाँले माबि दे दान गरिदिन्थे त्यही कारण 진다시비 उहाँहरूले 참부 काम गर्नु नपर्थ्यो 딘데겠다 भिक्षुहरूले 예주 ध्यानमा उहाँहरू लगाउँथे मन 디기 शान्त गर्दथे 꼴때다 루유도르 게라첨부 사대 여봐 त्यही 다 कारणले 개보 끄는 시가 뭐중 अब 권해야 एउटा 빼나 इतिहासमा 다 हेऱ्यो भने जस्तो 갸르게 उदाहरणको लागि राजा 자주기 कनिष्का यो 에 चाहिँ राजा कनिष्का चाहिँ 개보 딘데다 다 सरस्वतीवाद 딘데겠다 개보 अब 망보지기 भनौँ न 긴두기 될래야 사자 망부 퓨요 सरस्वतीवादमा 다 चाहिँ अब 디즈 निकायमा 고아데 चाहिँ धेरै 아니 एकदम प्रख्यात भएको राजा हो 누린기 उहाँले 이게 धेरै दान 니버든데 गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो 아니 सरस्वतीवादमा चाहिँ 깨요 धेरै 디즈 भिक्षुहरू 토알래야 फैलिनु 아니 पुग्यो 세보 것이요 그랬어 त्यही कारणले अब उत्तर 대접도 उत्तर दिशाको 마세비 राजा 자갈 허저기 महाक्षेत्रपा 인디기 유기 개보다 महाक्षेत्रपा 송어디 भनिन्छ त्यसै गरी 주인이야 कुसु 나바상기 वे기 긴두기 되는 कुसुरुका 겸종 भनिन्छ 첨부시야 क्षेत्रपा विभिन्न उहाँ सङ्घ 다 भिक्षु 디즈 सङ्घकाल 제여버데 धेरैले 급디디 के हो त 긴두기 될래야 उहाँहरूले चाहिँ 사저 퓨어라 यसरी 서버 딘데 고 안 누링기 이게 एउटा 렉게 ठाउँ 되는 स्थानहरू भिक्षुहरू बस्नुको 권해야 लागि 권해야 되거든요 ठाउँ उपलब्ध गरेको थिए धेरै दान गरेको त्यही कारणले त्यस्तो 다나 कुराहरू चाहिँ हो 신기다 진료 응원기 뒤럽 니버짬네 송세네 शिला 아니 진료 शिला भन्ने 뒤럽 शिला 나와서 लेखेर राखेको छ 말하고 अहिले पनि 도릉이 이거 뭐냐지 급디디 지샤베 도릉이 이거 뭐냐지 태요 알아 디주 나로래야 त्यही 아니 지 कारणले 최대 पछि 시야가 अनुसन्धानकर्मीले खोजतला 긴두기 गर्दाखेरि त्यसलाई 흉내게 채도 사자 यो 퓨야다 ढुङ्गामा 둥고 लेखिएको 퓨야라서 कुराहरू चाहिँ 딘데기 립주 शिलालेखमा 망고 भएको 축하야 कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म पत्थरमा लेखेको कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले आज 디균전 पनि त्यहाँ 때네 त्यही बेला 급디디 राजाहरूले पनि धेरै साथ 가족이 सहयोग गरेर 대부도 रहेछन् भन्ने 중노다 हामीले देख्न सक्छौँ 다나시 총바첨부 디주기 त्यही 러브쇼 कारणले 되네 अनि 겹겹첨부 제염기 총고 알아 दक्षिण दिशामा भएको 다나 신기 노랭기 이게 अनन्त 되줄래 अन्धरा 대체네 राजवंशको 아니 급 त्यसै गरी 디듀산에 विभिन्न रानीहरूले बौद्ध धर्मको 긴두기 대바 망보지 महासङ्घहरूलाई चाहिँ 중요해 봐 धेरै समर्थन र सहयोग गरेको थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि 긴두기 대바 망보지 धेरै 중요해 봐 땅아 स्थानहरू 능규 ठाउँहरू 되래야 दान 용다 गरेर 시야 यो 되지 कुराहरू चाहिँ 대바 쪽에 시에 알아 ढुङ्गाको अब शिलालेखमा 이내 딱 कोरिएका 노랭기 थिए 이게 되줄래야 냠십 제연주산에 대바 쪽에 기 미세봐 대바 니슈 라즈 त्यो 중요해 봐 다 ढुङ्गामा 된대야 लेखिएको 아주 कुराहरू सिया चाहिँ 도 हामीले 되시고 हेर्दाखेरि त्यहाँ 그랬어 चाहिँ 어다 अठार 되지지 निकायहरू फैलिएको थियो 진다게 भने त्यो 남수세 아도 도시 ढुङ्गामा लेखिएको शिलालेखदेखि 다 हामीले थाहा पाउन 디젤이야 सक्छौँ त्यहाँदेखि बिसवटा निकायसम्म फैलिएको थियो भने हामीले चाल पाउन सक्छौँ है 송반남기 त 담가사드래 송반남기 अब 담가사드 अर्को कुरो कुरा के 다디 आएको छ भन्दाखेरि अब 5औं नम्बरमा चाहिँ 슈가이 김자 व्यापारीहरूको 가라사나 छनौट 급 भनौँ 디듀산에 gelong기 다 gelong사면도 다 긴두기 데르도 슈메 데레야 त्यही बेला अब के हो त 갸브교체게 अब 게버치고 सङ्घको अब 쳐요 समर्थन सहयोगमा 자기 अब 권을 슈바나지 송바디 줄래 राजाहरूले 갸브교체고 셔야 राजाहरूले मात्रै यो सहयोग र समर्थन नगरेर त्यसमा को थियो अर्को समर्थन सहयोग गर्ने व्यापारीहरू पनि थिए 대한 아바상게 व्यापारीहरूले पनि यो 땜바 탕마르 बौद्ध 더듀네 धर्म फैलाउनको लागि 송바디 줄 सङ्घहरूलाई धेरै साथ सहयोग 게제문을 차리겠어 되나 상게 जस्तो कि 상게 전에 아니 저 로마 당시엔르부디 सिद्धार्थ उहाँ 총바 बुद्ध हुनु भएर 가면다 उहाँको 상분이 अब पहिलो 아 उहाँको चेला को थियो त 되게 भन्दाखेरि 슈그레스 भनौँ न बुद्धको 수수야 पहिलो यो 총바 दानदाता भनौँ न 가면다 상사데 아니 스게 व्यापारी 상게베 제레야 अगुन र 수용되게 सङ्गुन भनिन्छन् 당시에디 아니 군이레사 된데게 숭균지 용되게 얼마 텔타 연두산에 아니 अगन र 지 असल मानिस थिए उहाँले चाहिँ 총바디 बुद्धलाई 개좀 पहिलोचोटि 사대 यसरी उहाँहरूलाई 바나니 भिक्षा 상게 월 भिक्षाटन चढाएका थिए 유아르데시네 भिक्षा 페세네 चढाएका थिए 코로나디 बुद्धलाई 사블리아 아니 최기 콜로 त्यहाँदेखि हुँदा 콜레오라 हुँदा 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 पछि गएर 에 अनि 아니 제수 중에 제레야 아니 디제레야 상게 제수 중에 망보지 अनि 총바이 पाँचवटा 망보지 बुद्ध 디레야겠어 पाँचवटा भद्रिय सङ्घले चाहिँ बुद्धले प्रवचन 다나 दिनुभएछ 신기 त्यहाँदेखि हुँदा हुँदा 상게 हुँदा हुँदा 로마 गएर अनि के हो त अनि 개치슈 망부예베 나로안에 딱찍 가르잖아 यो 김당 धेरै 베네시스 चिजहरू फैलिनु गयो
क्या 김당 देखिए 뇌민스지 पुचेगा के होता बंदा 다 गिरी 총바 첨부 बिच्छू और 총바 दान 축부 दाता 진비에 फैलिंदे ये कह रहा है 예요 पुचेगा के होता अनाथ पिंडा लगा के 다나시 बिन 뒤치소 यो 남바 दान दाता रो 상계되기 지 담배 बुद्धा 쳐야 काल 돼 में पहले पूछो ત્યાં થી બૌદ્ધ ધર્મ 자나라서 ફેલાય 된적이 다 ढेर 유주 से अब 셴래야 토마케 बोलो ना 용겐데 럽도 중앙 내가 송바디 중앙을 해서 ये कारण 된적이 बौद्ध धर्म भारत में मतलब ना 계지신게 भएर 레야 चीन में 요르도다 पूरा होने से क्या होता विभिन्न 가레사나 낭암 यो व्यापारी 파주 वर्ग 게 마체도 총바 गृहस्थी वर्गहरूले 차대요 धेरै 총바 कुरा 미나가 गरेछन् 파주시란 로마르바 विश्व अब त 조그마모 धेरै धेरै 대사마 टाढोको 진로들 सेन्ट्रेसिप 대베요 होइन 말 त्यहाँ धेरै धेरै टाढो यात्रा गर्ने भनेको व्यापारी हो 근데 व्यापारीले 인도산에 चाहिँ बौद्ध धर्म चाहिँ 다 चीन लगायतका 지 विभिन्न जापान 파주 लगायत 용겐 विभिन्न ठाउँमा 총바 नेपाल 유세네 लगायत 아니 अनेक 최 देशहरू चाहिँ 다베차 फैलाउन पुग्ने रहेछन् भोटमा 중바 근데게 루유 딱 त्यही कारणले 나바상기로 इतिहासमा 잡아야 हामीले 카지 पल्टाएर हेर्न सक्छौँ 유실라서 근데게 슐루 마베 나로래야 아니 총버스 유세네 추 다베 쇼의 루유 भनौँ न हामीले 유세 बौद्ध धर्म मात्र मन नभएर क्रिस्चियन 다나시다 क्रिस्चियन 총버디서 लगायत 코란데 अनेक 로드 हिन्दूको 디기 체네 विभिन्न 미망고 임베 व्यापारीहरूले गर्दाखेरि बौद्ध धर्म 루루 भनौँ न 체체네 हिन्दू 에너지 धर्म फैलिएको 신나 क्रिस्चियन धर्म 공부다 फैलिएको मुस्लिम धर्म 아니 फैलिएको 양암부 आफ्नो इतिहासमा 탕나 रहेछन् त्यही 다나시 कारणले बौद्ध धर्म 타르비 यस्तै एउटा गोप्य धेरै कुराहरू 터널 रहेका छन् 예배 그 총결라서 뒤솔에 총장안 dro고 열바 야나지 미카시 주신ले 대전에 아니 가족 개네 계급 신달래야 त्यही कारणले व्यापारीहरू 총장안 एउटा dro고 नाउँदेखि 내다 एउटा 고조 랑가래야 भनौँ 깔래 न 시부지 여버지 अनि 겐고 जहाज चढेर 시부지 여버 अर्को ठाउँमा 인도산에 गएर उहाँले 다 व्यापार गर्न जान्थे 지 धेरै यात्रा 소소를 गर्थे उहाँहरूले 셈리야 셈다 쳐버려 버지다 로고 첨부를 버지다 쇠센 첨부지 고유의 अनि 인도산에 उहाँहरूले 아니 चाहिँ अब ठाउँमा एकदम व्यापार गर्दाखेरि 나바상기 धेरै अब 베쉐레 딱딱 सम्पत्तिहरू कमाएको हुन्छ 구주고 धेरै अब सम्पत्तिहरू 그림겨버지 हुन्छ त्यसलाई अब के हो त अब 되샤리거스 संरक्षण 대답도 गर्नु एक 마세베기 ठाउँदेखि अर्को 아니 ठाउँमा 야가 लानुको लागि 총바도 계급 신달래야 अर्को ठाउँ 인도산에 भएको 아니 उत्पादन 계급 अर्को ठाउँमा लाने 신달기 भन्नुलाई के हो त एउटा 지 देशदेखि अर्को ठाउँ अर्को देशमा 미리다 다는 신기지 पसर पसर गर्नु पर्यो 디림 भन्दाखेरि 민도 उहाँहरूलाई 미다 बस्नुको लागि 레버체고 ठाउँ चाहिएको थियो एकदम 된 레버체 बस्नुको लागि 인도산에 야가 भनौँ न 나가면지 सम्बन्ध राख्ने ठाउँ 릭더 चाहिएको 릭이 थियो 름룩 당보여 알아 त्यो 릭다 बेला 릭이 के हो त 름룩 당보여 भारतवर्षमा 버지 के हो त 된대기 भने 딱 간다 जात 지 भातमा 점지 धेरै 추루디 कुराहरू थियो अब भनौँ न 로다나디 딱 롱바 신다 ब्राह्मण 루디산 भन्नु 딱 디지 참부 매버 버지 다 अब 녀로 ब्रह्मको 망치고 घरमा भनौँ न ब्राह्मणको 나바상기 घरमा 왜 गयो भने अलिकता 비실로리아 च्याने 릭더 릭 पोडेहरूले 름룩 धेरैलाई हिंसा 매버지 गर्छन् 아니 त्यस्तो 그럼 किसिमको अब 부양보다 त्यो 나와 첨부 예배 व्यापारीमा त 인도 धेरै किसिमको मान्छे हुन्छ त्यही 다디 कारण त्यति अब 그런 총바디 छिचित 주의 दूर गर्थ्यो 내나 भन्नाले 나다 हेपाइ पनि हुन्थ्यो 튀겨버지다 त्यही कारणले 그저 अब बौद्ध 공부도 मार्गीमा 퀸데 हेर्ने भने 샤리가 सङ्घर्षमा 알았어 के हो त त्यहाँ जातभात 튀겨젤라 नभएको विवाह पनि 때네 मिल्दैन 아니 지금 총바 अनि 뭐지 나바상기 व्यापारीहरूले 비춰래야 धेरै अनि सङ्ग्रहलाई 가베샤 디베샤 सहयोग गर्थे 용과 अनि 디지 되래 बस्ने ठाउँ 다 बनाइदिने आफू आउँदाखेरि 초신다지는 ती बस्नुलाई 셈이나 एकदम शान्त ध्यान पनि गर्न 급디디 पाउँथ्यो 야갈에 धेरै 예대베 कुरा सिक्नु 신버디서 पनि पाउँथ्यो 마체 उहाँको 짜외차네 सुरक्षित पनि 고치롤 हुन्थ्यो 되는 루 말했어 소소 파메 야멘 가와 대여나 디 정세 될 대대 त्यही कारणले 마도베가 यस्तो रहेका छन् 룽바 अब 신다 भारतमा 파샤 पहिला हेर्ने 정세 भने के हो 신다ले त के हो 시란 त 루요 मानस अ, 디 균zel 되는 딱 ब्राह्मणहरू चाहिँ 신버디서 के हो भने एउटा 마체 ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा 프랑스 जाँदैन 점지 त्यसै गरी 추루들 대바 गृहस्थीहरू यो 상배 खेती 여버지르바 खेती 코란 किसानीहरू 파스 आफ्नै 루미야 जग्गादेखि 인도산 अर्को ठाउँ 파메 टाढो 야멘 사자 जाँदैन खेती 대세네 किसान 디 गरेर 룩스 कुम्सनी गरेर 가리비디 खाने 제르디 बाहेक 대바레스 टाढो ठाउँमा जाँदैन 총바디도 नि त 사자 가서가래야 친제 तर 민딱 व्यापार 롱바 भनेको चाहिँ 신다 व्यापारी भनेको चाहिँ 아르민다미는 धेरै 레버체고 ठाउँमा टाढो 인도산에 टाढो गएर 아니 अन्य 야가 अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा 프랑스 गएर अनि भारतदेखि 프랑스 चिन हुँदा पुयु기 चिनदेखि विभिन्न ठाउँमा 야 अर्को 람룩스 ठाउँमा हुँदै 되는시 제고 त्यसरी उहाँले व्यापार 되는시 सामान 롱바 उत्र 신다 गर्थ्यो नि त 제고는 깔래요 봐 되게 त्यही कारणले 되네 अर्को अर्को ठाउँमा 아니 총바디 좀 한번지 चिन्जान 점지 अन्जान 추루디 चिन्जान नभए अन्जान ठाउँहरू 도다나 गाह्रो हुन्छ 디스칼라 त्यही कारणले 담배 ठाउँ 대부 ठाउँमा 소나 비슈니스레 सङ्घहरूलाई यसरी निर्माण बस्ने घरहरू 다나신 게 총배 मन्दिरहरू 나로래야 बनाइदिन्थे त्यहाँ 나다 अनि 년대 व्यापारीहरू पनि कस्तो 대백이 गर्थे 대바 उहाँहरूलाई 소수기 साथसाथै 긴디도 गर्दथ्यो 될래야 대바 챙에 지고 त्यही 마세 कारणले 애는 치스 गृहस्थी 티버 वर्गमा 신부의 뒤쳐래 व्यापारीहरूलाई 겹선다기 धेरै यसरी साथसहयोग 아 गर्छ 겹겨로 챙게 근데 아마 뭐 좋아 알았어 त्यही कारणले यसरी सङ्घ दलहरूलाई 빼나 व्यापारीहरूले यसरी 코즈가 धेरै 나로라 अब 총바 축부 समर्थन गर्ने धेरै थिए 아야 총바 총백이 지 고친 게노 대소래야 가지고 가려고 그래서 총부였으려고 알았어 भनौँ न 다 एउटा व्यापारीको 총부였으려면 मार्गदर्शन 총부가 나로래야 अ, 총부가 나로라야 나바상기 위치래야 아직 겹순 좋아네 근데 그 가르쳐야지 भनौँ न यो 나바상기 위치 व्यापारी 겹겹 챙게 भित्रमा हुने 근데 एउटा 딱 व्यापारीको 총부 एउटा 깨라 हेड 챙겨 भनौँ न 쳐 एउटा 알았어 빼는 샤샤비 त्यो भित्र के 김당 त बौद्ध 묘메시지 धर्ममा 있어야 돼 बौद्ध 총부지래 बौद्धमा बुद्ध 총부지 차려 प्रति 다나시 김다 बुद्धको शरण गएर 주슈지에스 बौद्ध धर्म पालन धेरै धेरै रहेका छन् 쉬어야 돼야 총부지 차리고 와 대수 상월로 지금 총부지 깨라 챙고 어디를 차리고 भनौँ न यसमा 아니 धेरै अब 다나시 티버 신부 나로라야 रहेका छन् भनौँ न 다 빼나 총부의 데려와 총부기 부 노르산세 데려와 총부기 त्यसैले 부 अब यो 노르산세
총병기 नर्साङ 분노상 भनौँ न होइन 사야데 말아도 동북교변 도기 미나 조인 버체 봐 맞은 जस्तो कि 남긴데 상보주에 सुधाना भनेको 말아도디 सुधाना 아니 전주스 뭐 군도 상배 총병기 분노상을 송시하고 차디 봐 अब सामन्त 차상 भद्रको 땡겨전데네 प्रवचन चाहिँ अब यो के भयो त सुधानालाई नै 간다 बताएको थियो भनेर 대매기 सुधाना एउटा 군댕이 के हो 두렵네 त भन्दाखेरि व्यापारी हो 송체네 त्यहाँदेखि अब 아니 सुरुवात भएको छ 낭배기 त्यही 땡게베 कारणले 로로야 धेरै व्यापारहरूले 생애라 첨부 예배게 व्यापार 총배 멈추 व्यापारीहरूको समर्थनले गर्दाखेरि पनि 아 यसरी 티버친 그 सङ्घ 너디 디즈 सञ्जालहरू धेरै फैलिनु 나로라야 पुग्यो 안 총배 디즈 아니 상기 최 송세기 뉴제 조르 교대 근데야 망보야데 अनि बुद्धले 망보야데 प्रवचन गर्दाखेरि पहिलो 안다 व्यक्तिहरूलाई 하나씩 년배기 व्यापारीहरूलाई देवा पनि धेरै 그다 सुनाउने गर्दथ्यो 대배기 뒤럽라야 아니 긴두기 될래야 그 생이 अनि 된대게 बुद्धको कालमा 아 पनि धेरै 총망 व्यापारीले 묘 समर्थन 유대바 गरेको 근데 थिए 심시 भने पछि निकायको समयमा पनि धेरै यो व्यापारीहरूले समर्थन गरेका थिए 다 되는 디지털 최영원바 총주사리 अब यो त्यसपछि आएर के रहेको 최영원바 छ भन्दाखेरि अब 최영원배 यो 총주사리입니다 अभिधर्म 최영원배 총주쇼와 अभिधर्म भनौँ न 다 अभिधर्म कसरी सुरुवात भयो त 마바상계의 긴둥이 대 भन्दाखेरि 소화시엔 차리 얼마 급디 송조 अब 체네 근데 त्यो 지금 बेलामा 말하면 बौद्ध 소화대 벤시엔라 सिक्काहरूलाई चाहिँ 수념롱 단도나 निकायहरूलाई 롱 चाहिँ के हो त 겹체네 아니 अरूले चाहिँ अब 시행기 아니 भोजनहरू 가르테 말이 텔라 दान 라레리 얼마 गर्ने रहेको रहेछ ताइने 급디 दुसाने त्यो बेला अब भनौँ न रबुशोते अरूदेखि चाहिँ अब यो सेगो माखोङबाजी खानपानहरू चाहिँ ये데बते अरूदेखि चाहिँ अब जो उहाँहरूलाई ता उपलब्ध हुने रहेछ गिमजेन भनौँ जोज न गारासना आफूले अब चिता खोज्नु केसिक नपर्ने नि हरस चिकदे अनि त्यो बेला एकदम गेबुल महत्त्वपूर्ण चिकदे दानता सोंबा त दुइटा चुबुदे रहेछ सारी हरस एउटा चाहिँ के रहेछ राजा गेबो रहेछ तान अर्को चाहिँ सोंबा को रहेछन् चुबुदे जो भन्दाखेरि रोराम सेवा व्यापारी रहेछ देन्जेने गिन्दिउ देगे राजा र सोये व्यापारीको सेगुला साथ सहयोगले कांगे मे गर्दाखेरि शाब्र उहाँहरूको ती जीविका कांगे चलाउन मे अत्यन्त छा अ, हिन्दुस्ताने अनि रब्दु उहाँहरूलाई सोबते जो सजिलो र एकदम फ्रान्स बे लो देबे आरामदायी हुँदो थने रहेछ भनौँ न रवा लो देबे थने खानदान जिदेन अनि देबे राजा र रिंगो के व्यापारीहरू चासी पनि बची एकदम मन जुबिया के खुल्ला कोरा भएर दान लो दर्ता हो गर्न सेने दान गर्नुको लागि खानदान दान दिनेसी गर्नुमा एकदम समसम सजिलो रुबेछि पर्दो रहेछ के थोरवा अनि दानसी लो चाहिँ किन चिकचिम भन्दाखेरि उहाँ थने ध्यानमा अनि जाने माबासँगै बिछ्यो एकाग्र छिसिम हुने सुसी आनी झगडा बेछि नगर्ने सधैँ नै आइगों थोरवा शान्त हिसाबको मुहार पनि उज्यालो हुने मान्छेलाई ता थिन्द्रे कि भिक्षुहरूलाई नेता कसैले चाहिँ दान सुमतेर गर्दैन भनेर त्यहाँ छैन ए ता राजा र छेउमा बस्या अरे व्यापारीहरूले होइन मोहित भएर होइन छुइ उहाँको मारस प्रवचन सुन्थे छेउमा मुक्ततिर बस्या अरे पाठहरू अनि सुन्ने छेउ निलो गर्दथ्यो ठासी सिबते जो त्यहाँलाई भिक्षुदेखि फम्ने 팝샤버들 छेउमा लगोरबा 저 최라 심죽 체체 아니 최근 त्यही 니로 कारणले ठा신 차와다 अब 영화 धर्म भने के ठा신 हो त 차와다 좀 त्यहाँलाई फम्या धर्मको कति एउटा छेउमा मुख्य बस्या यसले देते जहाँ हो तलास गर्दा गर्दा 근데 गर्दा 이제 다 मुख्य छेउमा स्रोतहरू 영화 대야 विधिहरू 텐드베가 딱 यसको 간다 निचोड के हो भन्दाखेरि यसलाई अनि 세그라 अन्तिममा भेटेको 통과면 텐데게 निष्कर्षलाई चाहिँ 쿠리 운동이 अभिधर्म 세도 भनिन्छ नि 텐데게 त 갸겨르지 야바 텐데지기 내란지가 토안에 아니 छेउमा बस्या 아주 충분히 마도 베기 त्यही कारणले 다 अनि 소소 세나 अभिधर्मको 괴사 다 भनेपछि के हो 성이 त भने 가라사고 있는 텐데 매브지 봐 अभिधर्म कसरी आयो त भन्दाखेरि 아다 भनौँ न खाना 제시 दुःख 똑바로 텐데지기 नभएर अहिले 내단 धर्ममै 차지에나 ध्यान तेने गर्दा 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 रिपोर्ट गर्दा जब थू एकदम मारवा चोखो भएको एकदम ध्यान गिन्दिउ देश गर्दाखेरि आबे को अनुसन्धान मिरिरे गर्दाखेरि निरे बने एकदम जिजु चोखो मिलाले मतलब निचोड मिजी इन त भेट्यो जी पाएन अनि त्यसलाई जंगल अभिधर्म त भन्यो नि त दिने मिरिरे त्यही त निरे मारे मि अनि धर्म ज्याब्रा ध्यान अब्राम गर्दाखेरि छाले और अनुसन्धान तेरे गर्दाखेरि जुजु यदि संगलो हैन खाना न्याम्दो छैन दे बस्ने छेन ठाउँ छैन सासी भने दे छेन यसरी ध्यान गर्न नपाउने न्याम्दो त अभिधर्महरू थामी नआउँथ्यो नि छले त या कोता सबैले सब समर्थन सुबते गरे बिछे को होइन बिछे को व्यापारीदेखि लिएर दुसान त पेजो राजा ग वर्गले ग्याग्योर ध्यान गर्दा र उहाँ सोए थिंगे खानामा ग्यागे त खानामा किचिम सिम आर्थिकमा सारी साथ सहयोग गर्दाखेरि ती जांगे अनि मे बिना भिक्षुहरूले के अनि मौका लो पायो देव छे छे एकदम चोखो छे एकाग्र थाबे ध्यान छले गर्नु कस पायो त्यहाँ लो ध्यान छे तो गर्दाखेरि मार चोखो बौद्ध धर्म भेट्यो नि गितल जान देने त्यसरी नै अभिधर्म भन्ने अनि त्यहाँदेखि सुरुवात भएको ग्याबो रहेछ त 성부 추구디즈 야교 세발 देने अनि 퇴섬 검솔ले 로즈 त्यही चिकचिम कारणले छाक तिनजेगे गृहस्थी नेदान साबुदु छु वर्गमा ती भएका नेदान साबुदु राजा छुबुदले र देशेने व्यापारीले अनि साथ सहेको छेग समर्थन निलो छासी त्यहाँ खानपान फम्या छेउमा जीविक बच्छु उपार्जन तिनजेगे सबै उहाँको जी कारणले खाजु राम्रो हुँदाखेरि अनि उहाँलाई एकदम के भन्छ सहज भयो नि त छेउमा ध्यान बेग गर्नलाई अनि छुबुदु सहज हुनु सुइने कारणले नै रिम्बे अनि मन रिम्बे जी एकाग्र हुन फेगे छु पायो ते भिक्षुहरू फेगे छु मतेला त्यहाँदेखि देने एकाग्र अनि हुँदाखेरि एकदम बौद्ध सागेको धर्मलाई सोलुप दा ठुदे नामसा जरादेखि दिसु निहाल्नु पायो अनि गम्भीरता बुद्ध कुराहरू नामसा पल्टाउनु छेत पायो सम्बुजु पल्टाउनु ल्या पाउँदाखेरि ठुटो भेट्यो बुझ तिने भेट्दाखेरि सिवाले त्यो धर्म अभिधर्म भनिन्छ 상계 ओ यो कस्तो शेषु베 कबल समाधान भएको देबे रहेछ नाले कबल अनि अनि अ, छिसु यो चाहिँ अनि राजा र देबजोगेला सब थावे कब या भनौँ न चुम्बन सिंगी जी व्यापारीको कारणले देबे गर्दै नामसा भएको रहेछ ठासी शिवजी वर्गको कारणले शुंगु गर्दाखेरि नामसा जी न्योटा साबु अरबा देश राजी मेबे कि सेदवा इनादा त्यसै कारणले छिसु गर्दाखेरि नामसा जी ठासी शिवन रबजी न्योटा अनि साबु यो अनि 18 छिसु निकायहरू यसरी न्योटा फैलिँदाखेरि नामसागे यो बे त ता कुन खन्दा समयमा नभएको जस्तो पनि देखिन्छ तर पनि यो त पछि यसलाई उत्खनन गिन्दिउ गर्दाखेरि धेरै ग्यासर्ची इतिहासमा अनि पल्टाउँदाखेरि जिरो जाँच लजोङ गर्दाखेरि नेसेना यसरी अब से थोर्सी हिन्दुस्तान अनि अनि अध्ययन गर्दाखेरि शुंगु नामसा पछि गएर से निकायहरू टिबिता अनि फैलिन तासु जाँदाखेरि त्यसपछि साबुची अध्ययन रिभेसन गर्ने मान्छेहरू सुमारस धेरै हुँदा तिने हुँदा सुया हुँदाखेरि पछि चाहिँ फैलेको रहेछ अनि यसरी चाहिँ अनि निकायहरू आउनुको कारण यसरी धेरै मौका पाएको ता रहेछ दिने अध्ययन सामले गर्नको आ लागि
대바 기준 거를 해야 돼. अब म के बताउन 대바 चाहँदैछु 기준 त 거를 भन्दाखेरि 해야 अब 가보 감정 그 루규 निकाय 거를 해야. विभाजन हुनुको कारण 아, परिचय 네, 이번에 समूहको 대유비 이전 विभाजनको 거를 해야. परिचय भनौँ न 도시 그래. त्यसपछि 다들 के हो 한 त 것들이 यसको 감정 अ, 루규 거를 해야. पृष्ठभूमि त्योसँग सम्बन्ध भएको केही लेखकहरू तीनटा कुरा छन् पहिला चाहिँ के हो त निकायहरू अ, विभाजित हुनुको परिचय विभाजन हुनुको 너니 परिचय 맞아 야še 세베 걸려야 맞아 गत 거리 걸려야 साल विगतको सालमा मैले 경험 यो 세버스 슈이나 ग्रीष्मकालीनमा 롱어 मैले के 마임 बताएको थिएँ भन्दाखेरि 시주사 रुङ माइम्ब भनौँ न 시주권 अ, 네 अ, 감이 슈이바 हामीले 다 लिन 롱어 마임 नहुने 시주사 समर्थन नभएका 시주라다 रुङ माइम्ब सिजु 시주부터 समर्थन नभएका 룽그레 10 생계제다 룽그 धर्म 말에 भन्ने कुरा थियो 생계제기 간다 होइन यो पार्टी चाहिँ सेनरा समर्थन छोका गर्नुहुन्छ निसो बरे समर्थन गर्नु अब भनौँ न रेन्जुसाने गर्नु ता हुँदैन रुगु भन्ने कुरा 10वटा 시주스라 सुरतहरू रहेका छन् 야가 맨로 삼트도 가래서나 롱어 त्यसलाई 마임 अब 시주스 10 라베나 स्रोत भनौँ न होइन 코라 초 직보를 차노도 와 제가 다 롱어 메인 시주사다 롱어 룽그레 생게지다 룽그 말에 생게지 니 예베 भनौँ 인도서 고 न गेय र 시주사라베나 अनुज्ञेय 야가 लिनु 맨로 हुने 삼트도 र नहुने रहेको छ 다 전에 त्यो 10 대마이 뭐야 प्रकारको 저바지 स्रोत 니즈지 रहेको यो मैले 가르쳐서 गत 라치베 विगतको 신 सालमा 개론 라치베 बताइसकेँ 싱어사야 돼 चाहिँ के हो त महादेवको अब 싱어 5वटा 따왕아사 स्रोत पनि 디고래 भनिन्छ 딩무샤비 5वटा दर्शन पनि 제가 भनिन्छ यो पनि कुरा 다들이 मैले बताइसकेँ 그 니즈 십저 यो मैले shum고제 बताइसकेँ 전수 주제제 뭐 감정으로 윤도 노düzün 거를 슈비나 अब 떠바 यसको 양내는 내내 로 यसको स्रोत 야섬 बताउनु 레베 पर्दाखेरि 제레야 यसको पृष्ठभूमि बताउनु पर्दाखेरि 아니 되메기 बुद्ध 나로상게베 शास्त्र 길루기 भगवान 되게 बुद्ध शाक्यमुनि 나로래야 परिनिर्वाण 시주이 भइसकेपछि भनौँ 거래 न 저바 초이 말했어 시주사긴 अनि 개론 가지지 त्यसपछि के हो त अब 시주사 룽그레라 कुनै 간제지 सङ्घहरूले 룽그 चाहिँ अब 말해라 제 10वटा धर्म 대베 저바 भन्ने 초 कुराहरू चाहिँ यसरी अब 디 सुरुवात 저바 गरेछ 될 땐ছে네 त्यहाँ त्यसमा 아니 चाहिँ धेरै अब वाद 내대야 विवाद पनि हुन पुग्यो 라좀 둥겨 야빠지래야 냠도 अब त्यो बेला 좀 के हो त 좀도 차비 निकायदेखि लिएर सङ्घहरू अनि 대야 धेरै 빨리 अब 두와 त्यसमा अब 둥기 풍부사기 विभाजित हुन 나로래야 पुग्यो त्यसमा अब भनौँ न विवाद हुन 아니 पुग्यो 내된 둥게기 भनौँ 시주부터 न 누와도 700जना स्थविरहरू 튠도다 미도 लगायतका 심주세 आराधाहरू 제발에 अनि 수요말했어 यो 10वटा धर्म चाहिँ 텔레야 लिनु 뉘에 것도 हामीले 스치제 स्वीकार गर्नु 아니 मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने त्यसमा 센트리 धेरै 스타일 말했어 अब विवाद हुन पुग्यो दुई प्रकारको निकायहरू 이나야 छुट्टिनु रहेछ छुट्टिनु पुग्यो 시주부터라 라좀바 둥게기 아니 심주 제베 제라야 아니 너데던 듀알야 꺄르도 끄도 세버텐데 거 아니 가 त्यसैले 세우스로 त्यो 말했어 10वटा 둥게 धर्ममा चाहिँ 풍부사기 나로 यो 700जना 다는 निकाय 신다 त्यसै 잖아 गरी अब 귤레 यो 예데베겠다 सङ्घहरू 단 भनौँ न 대바 त्यसरी 민주 उहाँहरूले अब 누가 यो 카시스 요르바 यो सही छ कि 디즈이기 छैन भनेर 만데이네야 त्यो 다다 빨리 깨리게 समर्थन 되면 गरेर 둥게 풍부다 अनि विनय 라바로야 पिटक र सूत्र पिटकमा चाहिँ हामीले कसरी अब अध्यापन गर्ने 디나로 지금 अध्ययन 듀에거도 गर्ने 제발에 कुरा यसरी 최도 आयो 듀에거도 अनि 제발에 사르다 यो सही हो कि होइन 개론도다 गलत हो 듀에거도 कि 제발에 बुद्धले बताएको 사르데 थियो कि छैन भने 첸삼지 त्यहाँदेखि बल्ल अनि 그 के हो त 요래디 अनि 이나 विनय पिटकलाई 리시 चाहिँ अब 나로래야 सङ्कलन गर्ने उहाँले मुख्य अब 시주부걸라 चलन 저바초이 गर्यो 거때 마도베 너도 듀알라 꺄르도 거도 제베 거데 바지 세버지 커요 말았어 त्यसैले 이나야 यो बेला 싱글 के छ त 라이크다 भन्दाखेरि 로규 개심 분이요 로규 अ, 닝버 개심 분이요 지금 링텐 동럽 사세 지금 동럽 첨모 사세 디니 그 त्यो 나로래야 बेला के हो त 아니 भन्दाखेरि 시주 विनय 저바 중에 विनय 제래야 पिटक चाहिँ कसरी अब सङ्कलन गर्ने 내된 भन्ने कुरा 둥겨 라좀 बाहेक 둥겨기 भनौँ न 가다 त्यो बेला अब 라좀 अर्को 능주 कुरा 사야지 चाहिँ त्यति 라좀 르와다 आएको 사야지 थिएन 아니 코란 쪼르 त्यसैले यो 의샤 दुई 아니 प्रकारको 쳬르 거두 निकायहरू 세브레스 अनि 쳬르 एउटा 거두 चाहिँ 세 स्थविर भयो अर्को चाहिँ 쳬르 महासङ्घिक 거두 भयो 너델 यसरी 거두 세브레스 क्रमैसँग 너델 हामी 거두 세야텔야 100 देखि 거두 200 나와 वर्षभित्रमै 게스 फैलन पुग्यो 거마레스 त्यो बेला दुईटा निकायहरू विभाजित हुँदाखेरि अनि 디 거두 अन्तिममा गएर 텔야 अब 거두 निबर 10वटा हुनु 제 पुग्यो 너비 हुँदा हुँदा 유에세제 त्यहाँदेखि हुँदा 다 हुँदा धेरै 드레스 अब 지어레스 त्यसलाई अब अङ्गको 제야 निकाय पनि हुनु 링텐 पुग्यो 동럽 그 나로래 가르쳐 알았잖아 아니 내된 바 티즈기 에 त्यसैले यो विभिन्न 가서 내된 निकायहरू 티즈기 딱 하나 भोटमा जाँदाखेरि 시주와 यसले 18 시주디 निकाय हुनु पुग्यो 룽그레 भोटमा 생기게 धेरै कुरा 된대겠다 ज्ञात रहेका छन् 개론 यो 디버제 प्राचीन 세나다 कालमा 가다 त्यसरी हुँदा 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 अब दक्षिण 아 परम्परागत 가쇼지 बौद्ध धर्मको अब बताइमा अनुसार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब दुई 듀아다 प्रकारको 딱 निकायहरू छेको छ 내된 भनिन्छ 바디 주기 초안에 셰베다 त्यसै 딱 गरी अब 듀아다 게 게와 차디가로 듀아다 게댕이 된대 개론 디버제 그래서 봐 비샤로 비샤인도 코란스 비샹게 개론도 삼을 수 루루체지 개론 추지 좀 좀세네 아니 코즈 가르쳐 버선 너들 거두 쳐 너들 अनि 거두 체제 भनौँ 될래야 न त्यो बेला अब दुईटा 거두 भिक्षु त 첨부 छुट्यो नि 쓰지 त 가라서 कुनै 미망 कुनै पनि 싶지도 अब बाहिर 미치지라도 निकालेको 좀세 거두 체비나 छुट्याएका फेरि 그 के हो 거두 त भने 첨부사 된대 좋은 भिक्षुहरू 말이야 फेरि जम्मा भएर 제제 चाहिँ 링텐 सूत्र 동럽 पिटकहरू 같이 सङ्कलन गर्न 말았어 थाल्यो
अनि यसरी अब बरु लिङ्थेन भनेर यसरी विभिन्न 다나시 급디디 그도 첨부 챙긴기 다 경험 치지 저봐 대솔래야 얘네 긴듀 파진 바스지 민다요레스 यसलाई चाहिँ महासङ्घीका 대래야다 भन्ने अब 민다다로 उनीहरूलाई 도스지 민자지 있어라 베나 링텐 동로 나로라 그도 첨부 바스 고졸래야 그도 첨부 바스 यसलाई 민다요레스 동로 비시면 यसलाई 나로라 कटुक 긴듀 छिम्पोपा 파진 भनेको छ 바스 지지 민다요레스 너나 긴듀 파진 바 중당디 다다 싱글레 루주 나로 되레 महासङ्घीका भनौँ न 다 8층에서 라고 해 김서 가나서는 미장 महासङ्घीका 몽부이 प्रवचनको 미망신 विषयमा बताउनु पर्दाखेरि 구주 초래야 쇼르웨 소르 제 उम्, 유산 패신 발라고 해야 돼 미장 망아데 코란스 인상 디균선 때네 패신 अ, 발라고 해 김서 드레레스 यो महासङ्घीका त्यसै गरी 다다 신기 दुई 싱갈라기 प्रकारका 루규기 निकायहरू भनौँ न यो 지균들 विभिन्न 제베이나 आफ्नो 자웨 इतिहास 대바니 रहेका 다다 छन् यो 패신 यसको 비대바다 सन्दर्भमा 내데미 बताउनु 대바니 पर्दाखेरि अब 케베 제수양 यसमा 아니 내데미 भोटको 바다 आफ्नै राय 패신 바 रहेका छन् त्यसै गरी अर्को 코란스 भएर 라나 소수기 सिकालाई 양게 भनिन्छ 끄도 제가 भनौँ न 딘데 विभिन्न यो 꼬리야 कुरा रहेका छ यसमा 가르소래 यो निकायहरू कसरी छुटिनु 지요레스 पुग्यो भन्ने विभिन्न कुरा रहेका छन् 다디 로규 난den기 송다지 다 정규 난den기 송다데 가르레스라비나 정규 난den기 대바 쪽에 고래야 저 이적 공준슈 세나라도 이제 यो भोटमा भएको कुराहरू भोटमा 첸데 चाहिँ विभिन्न 루치아데 कुराहरू 가르치 बेग्लै बेग्लै छ 거라서 भनेर 슝루 भोटको 제라 그 विद्वानहरू 콜로세 बताउनुहुन्छ 자디 거봐 अब झ्याङ्ग्यु नङदेन भनिन्छ भ्युग्यु नङदेन 제라가 झ्याङ्ग्यु 준비 नङदेन 이시에 이제 भ्युग्यु नङदेन 슝루 भन्नाले 제라 भोट 슝루기 제라 그 परम्परागत 콜로세 भएको अब बौद्ध 슝루 धर्म 제라 भयो 그 콜로세 झ्याङ्ग्यु 아디 नङदेन भन्नाले के हो त 벽에 भन्दाखेरि 나라의 규리어래 उत्तर परम्परागत बौद्ध धर्म 이나 उत्तर 벽에 दिशामा 나 गएर बौद्ध 다시 धर्म भनिन्छ 로규를 권해야 자기가 나는 규리 있어요. 러베 현장이 러베 탕 현장기 규리 알아. अब यो पहिला अब यो 탕 सेन्साङले 현장의 규리 샤베기 슝루 제라가 सेन्साङले 콜로 चिनमा 디 나로로 가르쳐 알았잖아. के बताउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि त्योभित्र 다다 सेन्साङ गुरुले चाहिँ कदु छे माजे चिनमा साकेजे अनुवाद गरेको 요마스 भाषामा कब्दिदु चाहिँ 산다 कदु छेबाले देने 가르쳐다. 두분이 अ, 더사 디케제 되 त्यो बेला चाहिँ एउटा यो बुद्ध 슝루 धर्मलाई चाहिँ 제라가 콜로 탕 현장 सङ्कलन 디디나 गरेर अनि यो 가르쳐 निकायहरू 알았어. छुट्टै 그만 हुनु पर्यो 양에는 लेखेको 되는 로자스 렘베 젤리아. उहाँले 다 के भनेको छ 급디디 भन्दाखेरि 최근 양해맥이 기시교 परिनिर्वाण 급디 भएर 개발하래. अनि 디갑려야 पछि अब 나는 속바 시기스. अशोकले अनि 다 अशोकले 긴둥기 बौद्ध 때 धर्म 민저 धेरै 시기스. 아니 결혼하 फैलाउने 치맥이 क्रमको लागि त्यहाँदेखि के हो त भने 싱암 따왕아이기 아니 यो 공박하래레스 धेरै 텔레야 섬주인 भनौँ 모두 न 차체 아니 대반이 अनि दुई 계속해서 प्रकारको 근데 सङ्घहरूले चाहिँ बताएको कुराहरू चाहिँ अनि 다대야 त्यो 아니 दस 벽에 나는 दस 이나 धर्मलाई 다 चाहिँ 벽에 लिनुहुन्छ 나는야 कि 왜 हुँदैन 되게 भन्ने क्रममा 슝루 एउटा चाहिँ 제라크 लिनुहुन्छ 콜로스 भने अर्को चाहिँ के हो त भने 디나로래야 देव धर्मले 아니 बताएको पाँचवटा दर्शनहरू चाहिँ लिनुहुन्छ कि हुँदैन दुई निकाय 다들 छुटेकोले 따왕아리 숭 त्यहाँदेखि चाहिँ अब निकायहरू त्यसमा विभाजन 따왕아리 भएर 떼냈다 त्यहाँ 가르쳐 नमिलेर 되네 त्यहाँदेखि दुईवटा 되네 निकायहरू छुटिनु पुगेको हो भनेर सेन्सङले 초바다는 यसरी अनुवाद गरेका 순다레사데 छन् 숭 이나야 초바 시중 숭 말해 초바 숭마도 지기 초바 시 숭. 디나로 यसलाई तिन 내대 प्रकारको 루다 अब वर्ग 샤송 भाइ 바탕스 चार 마도 वर्गहरू अनि 켜버세세 든데지게 딱하나 बताएको छ 지금에서 매버데 초바 숭그 소리 마도 숭. तीन प्रकारको 이나야 अब 게이가 सिंहमाथि 나로라야 चाहिँ 게이긴 निकायहरूलाई 교텔이야 चाहिँ 슝루 यसरी 제라고 거 बाहिर 게이긴 교티 ल्याएको 나로라야 हो 갑자기 यी 산다 초바 बताएका छन् 긴둥이 대암 긴둥이 초바로 지 민자 시총이야 봐 아니 시부디 코란즈 되네 बौद्ध 결혼하시 धर्म फैल्नको लागि 제시하고 त्यो बेलामा 따왕하는 चाहिँ 루링 체 चारवटा 미상 महासमूह 섬주 ग्रुपहरू मजिम छुटेको थियो 제시 아니 तर लेखकको 두부 कुनामा 더서 तिनवटा ग्रुप होइन 섬주 लेखेको छ मजिम 체 아니 किन 그럴 수 भन्दाखेरि 있다 अब 두부 आफूले 토요 비슷하네 아니 राय मत नमिलेको 비슷하네 कारणले गर्दाखेरि आफूले अब यो पार्टी 자외 आफ्नो 되면 ग्रुप 뒤비 समूह 개발했어 छुट्यो भनौँ न 근데 손도 와 त्यही कारणले कसैले चाहिँ अब निकायहरू छुट्टिनु पुगेको कसैले चाहिँ होइन भनेर यसरी बताएको हो 다 다다 개이긴 교르티다 büyü긴 교르티 또서 저거야 büyü긴 교르티다 초보 승부 소리 좀 하대요 말에 अब 개이긴 भोट र 교르티다 초보 시 소리 다 चिनको 이거디 büyü긴 교르기 교르야 tinde게 가르쳐 초보 승마도 매봐 उम्, 텔레야지 소수의 섬주를 쉬어야 돼 선이 쉬는 저거 드리쇼고 하면도 अनि यसको विषय चाहिँ भोलि बताउला आज बताउनु पर्दैन होला सायद 너나 ताजा 그 땜바 जे भए 초보 तापनि 상규 좀 된대기 땜바 담배 쉐 우주반의 송대 아니 बुद्ध 말은 배시 परिनिर्माण भनौँ 되면 न 안 उहाँ 됐어요 충분히 जन्मिसकेर बौद्ध धर्म 되면 안 फैलाएर 됐어요 다 उहाँ 먹거라 आइसकेपछि अब 인류가 상황을 찌규르 체네 증조를 시기 भनौँ न पछि 제제네 돼요 यो अशोक 다들 कालमा 치수 सकिरहेको 도문이래야 토르스 ए, अब 도문이 चेलाहरूलाई 다 될래야 एकीकरण 도르야 गरे 그러잖아 दुई 자외 एकीकरण 대비 기술이서 दुईटा 자외 대비 기술 निकायलाई 도문이 자외 대비 기술 सबै अब जम्मा गरे तर जम्मा गरे 자외 पनि 대비 दुईटा निकायहरू 계획할래야 가르쳐요 छुट्टिनु 그러잖아 पुग्यो 내내 대바다 파지미 대비 일이 개비 त्यो चाहिँ के हो त
अनि 대바 स्थापित 갱이 주에 निकायमा 제소 अनि महासङ्घिका 아니 यसरी 링기 दुई निकाय 로자네 छुट्टियो 니게가 나로라 대바 सायद 200 첨부터 वर्षमा 니게 यसरी 나로라야 능구라야 동부만 भइरहेको 보지 토르세 त्यो भित्रमा भनेको त धेरै 타르 भाग भाग 대바 भएको 쭈라 가시 주마레스 अनि विभाजित हुनु पर्यो यो त्यो 뒤 भित्रमा पनि 뒤나도 10 देखि 어느 लिएर 동물 개바 18 되솔라 20 सम्म 딩상의 개바도 निकायहरू 주 छुट्टिनु थियो 가라라고 그랬으나 연락이 개바라고 그랬어 자외 대바 विद्वानहरूले यसलाई के 개바데 भनिन्छ भन्दाखेरि 대바 개야데 아니 배심이 대바 내림이 대바 니 개바로 봐 अब विद्वानहरूले 다 के भन्नुहुन्छ 내림이 भने 대바다 배심이 निकाय 대바 चाहिँ दुईटा 코란 मात्रै 능구라야 छुट्टिएको 안 हो 동부만 보지 एउटा 토리 स्थापित 그래서 अर्को चाहिँ के 갈라고 हो त 그랬어 연락이 महासङ्घिका 개바라고 अर्को 10-20 भयो यो चाहिँ के हो त 다 अङ्गको 연락이 निकाय 개발사당 아주 별배 갈라고 그랬으나 대바 쪽이 기술사도 시야도 데려와 대바 쪽이 अब 사도 हामीले 연락 भोटमा चाहिँ 쪽 के हो 연락이 भन्दाखेरि अब 개발되고 과를 धेवच्च के भने 18 निकाय भने चाहिँ के हो त यसको अङ्गहरू छुट्याएको 다 अङ्ग 디즈콜이야 अङ्गमा 나가모네 छुट्टिएको निकाय 자외 भनौँ न 대바 기술다 연락 대바 기술다 딘제기 꼴래야 지 다네 대바 디즈기 떠루 간레이마 디즈콜이야 나가모네 이전점도 망고 충분히 निकायमा यसको 다 सिद्धान्त के हो 대한지 용거 차는 परम्परा के हो 시험에는 भन्दा 대라 पहिला 정규 प्राचीन बौद्ध धर्म 난댕이 धेरै अब यसरी 이제지당 루규 난댕이 이제스 लेखोटहरू 정규 धेरै आएको रहेछ 기술이다 लेखिएको पनि छ 드리지 용도 다 가상우만의 쉬는 시에 मैले 정규 अस्ति बताएको 난댕 जस्तै 뉴스안에 참좀 다 디나로래야 개규 झ्याङ्ग्यु 난댕 नान्द 루규 भनिन्छ 난댕 이건 उत्तर परम्परा 넌라지 बौद्ध धर्म 용도 양 참참이야 정규 난댕 나로라 개규 난댕마 비규 난댕 민족이 드리지 용도 다 भनौँ न कुनै 고아 अब 양바 चिनमा 체비는 नभए 정규 난댕 चाहिँ अब 정규 난댕 사디 भनौँ न 나로라 यो 개규 उत्तर 난댕 마 परम्परागत 개규 बौद्ध 난댕 धर्म 이건 लेखिएको छ 넌라래 उत्तर 고통바 परम्परागत 체비는 नभएका 정규 अनि 난댕 अर्को 나로라야 यो 아니 चिनको परम्परागतमा लेखिएको छ 개균한테마도 비균한테 त्यसले मिल्नै 누구요 मिल्दैन 말해 किन 제사 भन्दाखेरि 참선 यो 비버체 소스 विचारलाई 아바상기 अनि 비버체 धेरै अब 소스 나위 뉴스안에 बेग्लै 아니 बेग्लै कुराहरू हुने 로균한테 हुँदाखेरि 정균한테 अनि 비균한테 세지 भनौँ 되는 न 장애들이 영디 얼마 भोट परम्परागत 이나 बौद्ध धर्म 딱건 उत्तर 딜이야 परम्परा 아니 बौद्ध धर्म त्यसै गरी अब दक्षिण परम्परा बौद्ध 다 धर्म तीनवटा कुराहरू छुट्याएको छ 정규 비균한테 봐 정균한테 난 콘수 भोटमा 두어와는 आएकोले चाहिँ 제사로 यसलाई 되도 삼죠 उत्तर 그래서나 परम्परागत बौद्ध धर्म भनिन्छ 나저기 अब 개균한테나래 उता 비균한테 कश्मीरमा 콩주에서 भएकोले 대바 쪽에 यसलाई लोग्य नाम 콩주에서 दक्षिण 이제 भनिन्छ 되는 찍버려 봐 परम्परा बौद्ध धर्म 쇼미 भनिन्छ 제라 배우고 भन्दाखेरि 사드래 त्यसै गरी अब 되는 찍버려 श्रीलङ्कामा 콩주에서 भएकोले चाहिँ 이제 के भन्नु 쪼고 되는 भन्दाखेरि अब 찍버려 यसलाई 양저 상황 가시디 저 말이나 이제 콩주에서 쪼고 되는 यसलाई 찍버려 चाहिँ 봐 अनि 제사다 लोग्य नाम भनौँ न दक्षिण 진짜 체인도 싸네 아니 भोट 정규 लगायत तीन 나대나 प्रकारको 로라 हराउने कुराहरू 비균한테 आएको छ 비균한테 누구 완도 당하시는 드스라에 삼트야스 그래서 다 जे भए 디리버지 तापनि 저 참샤는 दुई 르그면로 다 निकायमा 누구니마 राख्छ 당배 인상고 अनि 뭐지 निकायमा 좀 चाहिँ 다 विभाजित गरेका 되는 छन् अनि आज 안드레 पहिलो दिनमा म 디베시도 यतिमै अब 슈슈슈 भन्न चाहन्छु भोलि फेरि यसलाई निरन्तर दिन चाहन्छु आजको लागि यति नै बहुत सारा मङ्गलम धन्यवाद